kwatiwa kana uende nesa museise wa channel kicha Thome wa Mawia na ngitunga mubea wi mwanya kwa ala onthe muthite mu subscribe ite na kwa ala matenesa u subscribe ikida kana ni watina bala bandikito subscribe ne kana ulikendini na kila ivinda twekea video nzao ukethia wa wi mundu wambe kumiona wakomania na video ya Thome wa Mawia ikida kana ni wa like share no itia comment yako. Ini muthenyani wa umuthi nienda tunene na madam umwe kuma ile mbetani ito ya ukamba ila wigwa ukamba ni kuma sindu nzio na nzio ende nengo kuone kila nachoba mundu la kile kindu kisio kindu kilumu kindu kima a very beautiful woman walangu ila ngitu mwana ke madam isileta maundu ni maingi maundu ma kifamilia maundu ma maisha mpaka esa utika ambassador wa maundu ma uthinio wa kiliko ila tumita mental health na niunga ndo dhocha muthenyani wa umuthi ni ganatu kwatianie vamwe thini wa channel kicha Thome wa Mawia. Karibu sana dhini wa channel kicha Thome wa Mawia. Asante sana. Kindu cha mbewe mwana ke muno. Bio, sindu nzio sio kambani. Na asante. Yeah, so we na utole sia masito mako na wetole sabalosi ya iwe. Kwa masito nitawa Esther Nduku. Numi to kamba wa makueni, Makueni County. Kusia wana siaiwe bandu beta wa mbobo. Lakini twathama yitu ikalama kindu yuko ukangulia musinepa ne weta misilinye nundu we useo kunano kaewa bana na masomo you primary we kusoma nisomete school mbingi muno masi nikwatetia nundu wa mwana utemwiwi aye isa ndo ngimego mundu asomete school mbingi mona nundu akwitha mwana utemwiwi but na uzise ndikona tota emwiwi aye kusoma kwa school mbingi nundu wa wela nyakwa wa kuna ejwa nengo transfer aidama masomo mako yuko ma primary maili hata 1 class 1 where na mayo maka kawaida kana maima kawaida lakini at some point nundu mami saingi ndethwa eba kube bebenda waendie kusoma wandia musina moito she was a single mom by then no senetha ni lonely takana ndo ina sister brother I'm the first born ninye muko kwito asiwange mayo kite bindane yue no umwe onatie ingi no umwe ina esie ko after miaka monza so what so kupiwa wa ni susu wako ye yine wa uni susu wako ambe yanaende mamio akakoselela ende final so amina class 8 for na mina class 8 what nisomete school mbingi muno asomi yake tuluni matiliko primary ngokoni no masitwa no meza ni meba ngokoni ndisikwa ngoko mbingi kadeta ina diumini ya Mwilu Academy experience yakwa ya kisomo ya Nduku yendo noneki ya obiti kasiana ilengi despite the fact that umaba ukadibani wekiyo biti ine kiya biti ine nyako ni mundu bata kisomo muno yuko uwita musi utapoangwe twenginoso mpaka wekiye biti woka wa high school ino kana the high school St Mary's Goji school nzio muno Yemeru ina na perform onesa ino nasi despite just the normal challenges ilo andu mabete yani ngityo sia kawaida maisoma ko unye ndia idonela ugumu mwingi muno ini sukulu kuna mino form 4 nesa nanya neno kisia musie ndi certificate nzio ibinde usoma wenda utika chao naenda utika nenda ibinde unaenda utika naina dreams sio utika sindu ile nenda utika presenter kana utika actress ndo naina talent mbingi muno no munde yoko by the way na wamina form 4 wa college na mina kila choka yumbe mutwe wa mina ni cha form 4 na mina form 4 no isiningi bundu twa computer na no lazima wako kwa kala na maanti ningi lobi ningi na you know the kalosha so isiwe kauka mina form 4 wamba utumo bandu kama no basic knowledge twase kwa yako ya computer nether no computer na inya kunda kegwe mwitu wakwa na mini na ye ushago bado na you wewe yenye sikila ngwendo some
na ina grade nzio na we si wa kwata grade nzio na sie kwithia by the way no usa kwewe ndote kwenda Yuba you form 4 we mean why unamba kwase you ko finalize ukase you end out ka ready present kana nina wetete na kila mundu wonde wese kila ngwendo somea ila kina no kiena kwata no na ina B ila no kiena kwata grade nzio oyo kaba ino kanewa na leto somea bcom nyeneza weze yikela kita wa bcom bene weze ni chawo mona kongo kwate yuende yune kuli inaambio kuli yi bcom yeneza kundini chicho naambio kuli nondo enda abantu eza aje ndikwenda ngizabu tuletakwa ona kwangi ndienda kintu kizabu sabu twamina ni nayo KCSE na twa ya nane une twamina na twigethe twisoko mana twisatala muzana pesa kana pesa hai yinyenewa you know we ka bcom wanga chao ai mwana asia bako bathi na wezi utaba gwano yewe we unit watabia we swingi kwenda ngino wendi yiswingi kwenda kusoma unit yako anokesomethi niza simati na mayabu ba wewe thia bungwete kwase no sawa na ndi nyakwa kwa time kale kwa wapo wangu ya wete waweta na ina mama ango tia super win mamu support wewe yabo uyani mwakyula wibu taikaleka na kila kukulia indiki ninye nisome ye kana ninye mona nsomea babi ko bando nase ye ko nitikele saizo na ndo na idea you amine biko mwelo na mtuko mobisi you chambe you know wamana mundu ina talent yonena na wimo bingi obisine mundu wa mwananga ni wa mukose ano ndo ni sindo ile tofauti yukunya na imagine ya ni bengi ngweto utalela ndo mbeza ni kite sweet ukethia kindu chuko kyuli Monday to Friday na kwa nendo semba ko ni kwete makamera ndinenga nobo na kwa mwana ke okay they will report you and report ya kizezekena nitawa ngania na santi yuko unye ndo sana na give in obanini ni sekindu cyo kisamata kiki kutwa bicom ni cha na nilikana bindu niona na inroli we Kasneb then is Kasneb ila mitiani ya Kasneb adomeka kama CPA and all that hai nyakusema kweli ba kwa nyemwa ndo na klasi nikele keli ina nyemone kene kalina kwa kunazi moyo ya mambo ai baitonekana onenya kwa yakala ba mlolongo ne kala baza so abikazi wa mona ote kukila uthi nyena mwe mama mimwa kusema kweli ba mwa kontibo ndati lakini sabila nene vya bucha na wizinye kuma kwa nani kwakwa okay na imu kilu lakini la no kiena bika form 2 wa tika monene na nena muno none wezi senge mundu ni kunena muno akonekata mu utawukete okay wa kani kanenu muno ka mayese kana mayona kindu chikindini wakwa lakini ethia yusukulu ni choneka nundu yo after nami na form 4 marafiki mako la twasomana mo kwanza mama expect immediately ni KU nundu nenda join KU nundu meta na courses ya filming and all that Inye kwa pumu ndo mmoja na kanema mimi minye kusema kweli kwa kendi soma ayanewa yuthi weke nursing ndi atayundu kwenda ki akundana nursing mutoni wako kabisa imagine wese ethia ukakwata zero yiwe ngatone andu singano chao na alikana biology ndi ambose siduizu nisise mabio ni yusi ndu ima yukwate kana chona asoma ani maete grade nzio nibite mutiani na sio webitete nesa izu mabayo na abitete nesa byo lakini wabangite izu amina ni anazo nyina amina ni anasio kila ukwenda anacho kiuni nyona kwanza nenda grade nzio kutuma ndikata ndio so university nsome kila ngwenda aine mama minya koneza kweka nursing ambe ndi jusome awalimu ndi use your final tatosa kuya yusome awalimu maisha ni magwazi bani utika mwalimu akitokwananga yuvyo hindi nitwikanga mwalimu hata ninengeta alimu nda lakini yinga swani enunje ndisomethia cyana ngati ayemo ngaze kuno kokila ingi kila kwacha ondo nokila mwana ya mami mwana mama mba kondito na yuwa mwelese wendi wango yako ilakini wesi akwepe musisi pesa bandu babikawo kethia ndai kwithukisia nisi ati maito matene o yune relation yeje kwa ya sini tofauti nisi ne kwithukisia ciana uteno na kila sio ye yumisia tumia watu aku kana ye asia nenda okay wayo tumini yewe itondo my dad wewe ndani tuiki mwalimu kwanza wa nursery school mbiyete ndo kasome ICD wandisika ndika noyu lakini ndanga some ICD hainya kwazi hamwe ndo nweze matsa siano kwandikwa no kwata uya na mituki wali muno kwandikwa nasi no kwandikwa
Nyakuonya na ya maminya mwako kiundi so. Nokwita mayo right ndo binda yona isese ya nini muno. So nokwita ma asi ya gola yuwe byandikwa no ngabi koko nanu. Nye kwanza kila yuna atapa wena atapa we yuko sisu yiti market apo. Izi otangazi. Yune ya wa yuko mko sisu yingwa market. Na kwanga matabia ngamia ni sawa lakini ni yongo ndo some. So yumushowe sega cha. Yunye yumushowe akwe we sibu toka twa na misozano nina nyakwa na obvious ningi tio wanzi kata tio kawaida ya musi ningi onda eti engolo na iye kichwa ndi meye kichwa nda kuwa na nda wezi to na kasimu ningi niona mabeshte mongo ni kwanza ona kasimu kukaija akiwa tokoza nondo no mislead wa nasu yuko unya babi kabando wethe ya muzozano wako na mamiu isawa nyeno sana amwe kanamba kwe mande ya college ngakwata college ko offer scholarship tio umbibi ambia nduthio mande to ne loto no kwata na you back then back APCU by college ibubu na wethe yaina sindu ni asoma sema ma filming and all that can't remember the name of that college you are me the one ndia misi online ko Facebook unaona nyena na wewe confirm wewe yaje ipo nyene yumya na thina isa ne yaje ipo na ne amamu nendo so meno mami wanzizi wabindi ambia wabona wathi ulika kukue koni wo kwisomethia ai nyendo karate kwisombea numye bisi nginela tukaiwa no somekena na nyena sia bayingo ndo college nonete madvertise kana mena scholarship mena sponsorship matono nengando na nyena sia kanithinisi nala naendie ngaiye yikithia na kwa opportunity yosomea filming na ndo nasoma ndinuka na uniwezi muzi wa maniye kuona mwana zako minaili na ili komona zaili no yumu ya ni jam ni traffic niwezi pumutiza kwelea ndelewa ndo ndo izumba unaende kulota nenda ninaende kulota nenda na yuli kana inela simu na iwezi bado ona ni mwana na mwana wende zao kwa musi nebwa yuko uwethe ya na kwa ejila na inayo bado nona mwaba mwanzebe mwana no ndimia muno mami mwana ndimia nzebe no kethe unoende yumelie mukwendolikana mabeste na yuwethe na kinya kwa basokoni atesa meyo muno we no kwenda twikala ndetu tamayo ai no masukulu kana zingia kambia kala baunzi ai na kwibika yusaile yu one kuko ndo malo kilene the aye mwaba panza fondo baingana ndwendo tsoka ko ndi kwenda kuwa ne kalendeni tama hiyo yuko unundu wa differences isu nini na wethe yana ina koma nona ndo twasoma namo ibinda Kenya Polytechnic puiti na railways ni bethe na hostels sietho abo kwina nina koma nie na my former classmates wetha mekalabu hostels ya mekala hostels isu na yu na kuna masabu nethe ingakwata space ba pana ba kwenoka musikila saa no ethe abaife angaiba na ketikila muziwe wena kuya na kitio thicha lazima nundu baigwetikila wayetikila we na yu ibi wanoyu kubi wacha hostels ndiye na manda wea pe motel meta wa actually ziko kadhaa usijiko unasikianga Highlands ibinde uba Highlands yako na house bauma mangina street yula na ndiye etu amambitikela mani host ndo maambio mbitikela mambo ni host ndena mbesa asimone mome bya hostel nyena kuna masabu nethe abako ningwenda liu na ba ndiye kala njikata ndiye kala ba mategemea ndi mategemea kana chao ni kata no ni manda ondu ngwambisia kwe kata ni mama ushanura yuga no mama ni shanura by the way maambia bandu bakwikala na ilasi sia kusiuka o klasi kimwe kano ile kwamba na lengi ni practicals bandu bakwikala ndima na choice kana kama nondo ukasoma ni manda job yikwikata itono yukutokomaye nanya na mie baithinga kwata kawila no ni kata no momo waambia Highlands ni mosa na kila Monday makosa chao makosa waitresses nali kana ni somete home science basi koko sabu kudhambi miyo na kusimaili tu customer ndakadhati whether uyu kwema abune qualified yuthi na no kubeno no neyiwe tumundu tutu kubi tudata mana kana tuitikelo open tinese yu ni kuite train wese no kwitikizia ando chiwe ese ni mukubi lakini neyi ya confidence na siai nyendi kwango akanitinitate nanya nathi iwe kwika interview kana wa yolikita ine ne kwika interview we CV we ne we ne kwe CV we CV ukwita jibana no ya form 4 ndi
ande ko CV ya form 4 experience ayingwa ngine experience lakini wewe yamini na wewe na ne yamini na nathi ba wila na ndie na thina kitho interview na kulwa wini experience miona miandine experience lakini ni kitom science magwetikela windi mambetikela ona mayambetikela immediately manda bisema ambia mongo ni asimu yutu mali kuti rafiki wako ambia we yuko uka nairo we wanuko ni wasimu ni bathelwa nina mwaba yingo ndo ningo manda bangi na tripika kindo sana that same day na ko ni wasimu wa confirm wa ne yiwe oni uka olobisini wi na kitie kuiwoka kwa maana ichalikana ile yune wanuke yura rafiki wako na akiambia tuisembe muthurwa tose uniform nundu no limgino ketha na uniform make ya white na black we ni mukakina kumuinenga wa uniform nina alika muthurwa na manda kaskati na ka blouse na tu flat shoes na nyeuni wake kwanza na abikie 6 in the morning we kwanza ni ready to become a waitress lakini wangu tepese ingi wenga ndio wazingi twete longa inundu nana abikie bunilika na netheni na supervisor na anenga tray immediately angule ulambu kuje ya shika tray na kwa maana na lange metiwe na tupika kindu saa 3 ni wendi you boss woki ni sporty angule lo kuye uke wikite uniform no nyene kunyezi muna kuya uke we yunatele mana mwe nyene mamie ne wane confirm yewe angule ni kuya kana uke to thukuma ambi ya train imbate yo bisine nyene ya train na mwate yo bisine na thine ona mama manager cia langi na buti bwende na ndiki you say uko kaulika 6 be mwina na upo wa musala nya by the way ndwine lakini yune na tabitwe nge wandu mwe nana oni wezi ore lakini ndo aiba imondo obisi baimondo andabiti wa manwe katika payroll not lakini ona atabwe ne wewe wona wako ni wasimu and also uniform automatically ni waandikika ni waandikika yuma ndo alangi na jula na akola napikie hotelini ne baba enda ao na wane watri na nane watre na waligawe na ne wangamila ba yako nani ya kibosi yoga yata we chambe kanambe ko tabia waonga ma ko nani uteziyo iti ni mbesa siana nduisi ona matsi twa na iwe siwe umita kuya musi ona kizungu bado ningi toka challenge na tio wisi ona kizungu timo lakini tio wisi office tofauti iwe twa late uyitwa ne kapusino we yundu kwate no siwe yundu kwate we nduiko you know ukia customer yeza ku sport ko akitazo yes na withiko no masasu no ngamie buna thenie muno na then like in thank God not na savi yo china ya ndasi nyina mwati yo bisine na mwati yo bisine athi na thine thia managers wangi ba apart from you so we mwene ndo sino we mwene ndo no ne the previous day and that interview yuko mabubu after twana twende manda bise mambea tosakuyeta supervisor wenye natelema na makulyata yu supervisor ka hata we yuna mbotsenga wethe mona ukweli watelema ninginye buna ndite kwanza na ndite nisi na leo kosa we wa waitress ngokwato odhambia miyo kana odhambia sio na prepared na we ready kila kitu nye na ready bora ni kwate chao ni kwate musala kanoya ni wamaambia confidence yako ni wewe kunengie chao ni kunengie wewe wa supervisor usukutha supervisor lakini kukuito tuandika ando masome totally college ando mena mathangu na wamewe ndinamo nyingi na nimonie CV yakwa na ne ya form 4 yona yingo experience ibikitobu kuma bwende ni wamaambia ni tokunenga training ya mwiwa mwiyumwe by the time mwiyumwe ko thana kwitha we fully trained ina newe ngunengwa uniform na musalo wako ne wangili 15 mwana atsenga na namba kumatabia na mia kwambe yumba ndiki hapa umu twa agree mwike songe nikiti kana ni gumu amba ndiki 15 by the way akangotibe mathe kie muno nundu nisinye ni munenu nona munye na amwe kwa mbomba ndiki omboni kana ni uone wamba ndiki ya 15 konda bya na munuka wana alikuwa miama kwa nondu ngoboya mwambia wewe uko kazi na nuku kwata nonengwa training ya mwiweba mwiyumwe yani mwiyusumwe witha wako ata wya wako kuya train uniform yetu kunenga ya supervisors iwende na wya amangahiti muzi na makule supervisor yeka hata mwambia wewe wako you know kwa confidence la wina yo you can make sure customers ni served nesa
bai customer wokela bae no thatu yusiwo ya wako no ekala o smile tena kenga ninge smile nzio nanye naandikika nanye mamba ndikia na ngayethe mwike kununi na kwatie my first job na mina form 4 ine unaziyoko hostel nye yuwethe yanya kwanza yunye ni sorted kwanza unanisi asunga mwe makule inyo ni mwezi kananya ni mwandike ni bongili singi bitu konde na mbesa na kuni ama sabu ngili 15 nawe si andwingi ma college kana wela mundu amina form 4 tisi twenda kwa songwa kikomba yuwe kone sabu ethangili uswa siethango back then ngili mwe we usu siethango ya green kana ya yellow to blouse skirt to latu yuwe kia sabu ya 15 yuzi mvuko kwanza wana kwa wimbe pyo na imwingi pyo na you out of that you college la na somea you na you college no bengi you na nenda na se juba within 2 months ningo kwata college le yungwenda ndo na ambise kwijebea ino atabia muzika nani wafaidika yona koni so motabia yune motabanja atende na nini si yitu ikuiwana yona konde kona ngayambi ngwe yanzia yambozani wawone zo buno kana wala marafiki unaweta kana imutumia labda wona ni nake kuta unya gutwa mwe kamwe yona ndeni nena na inyakwa to yanena na mami we are not in good terms back then atukwa tunaongea nundu ninese jambe nona akosete ni umia muzie wati nathi lakini ngino ni zibala mami we na mwenda ndiko seyo no thibala ni we nanye kuma bubwende na mbesio thukuma na thila college unenda ya Kibera bidawi yetawa Hot Sun Film yeye ya musungwa kuma Hollywood kwesomethia yunewe ina mbesio kwesomethia so you were bawe anema unengete time so thio soma ni manengete time nundu neye lisie na mama elewa na kwa na thene yelesia skulu ne wabora wewe kama mutiani no beta maina thina na nuko ka practicals ko nini so bya schedule yako nanye skulu wethe aba ina mwanake wayobu a very humble person wambelea ndo nakeni wathukuma part time you most of the time waka kwithia no ithe twinya tweli tu pambana na ilando sinduli ngando masomi ndo seingi no ka class ni either late hours kana monolani na off lakini lazima nikata nisome iyo kwithia ni nake tweli tukisakuka kwithila late class ni akambonyo ndo chambe when aina knowledge ni wasoma ngite ina another college ukethia yesawa ko we akambona siasa nsamthenda participa taisu yola tunekala namo Twathio twethwa na ma issues. Tio isi ando mayana. Akana ta especially issues twetha nacio unfortunately na kwanza issues isu si raisi hiyo modena na nyena thiwiani kama kawaida. Na nuna line duty ya saa kenda. Na no masa ina cia wiyo. Ino masa ina cia wiyo la no kie kwithia actually mama mbiye cindu cia kwanza. Tumasoma yunamo. Wana tutasoma na moto humanity high school. High school. Wale ama kumalile sinoza? Ine thia mambiye kama street kezika kwa bubunza. Na no drama time ite seila nguka. Ona meze matsama kwa ndo sindu se umaluki tu after a few minutes to noni. Mayema yako mete. Iwe thona utika wena mbeza no ambai wa thina no ndo iza ina withiba. Na yuko na ngobo no isitu pesa toka nyana yuna na ina ambise kwijibe ya peace kala college kaka. Ni jelo ni kaindo kanini ki oka ku maintain. Yona ndiye ina mbesa zito nombe bya nomba. Nye twela twosie twetha na issues nyana na mwethe eko twikuigwana. Na kana asi after rona inguthukumai. Yuna mboko le yunethiba. Ani lobi. Hakuna masabu niko ni mami. We na mboto wa. Ayizo mbioka. No beta ni. Na kuna masabu niko ni maanti maango we. Na si ando asime kindu kiba. Waswani ya best ongi wa ilobi. Yuna aswani ya ma best na mama best no ala nisi. Yumundu la woki akili no la mwanake. Ola mwende ana hakitai. Na uwe athi anake wanda biti akambia kalana kazi ni wake. Yuko una nethwa nona ni safe. Thamo ndo ekala na kazi ni wake. Na othi umwelo as you panga yourself. Yunye na mukuni ati muna muyati bathi unanona. Na nyina bando no koma. Nenda ngukule thano nikale kwa kumetha kadha. Ngimanda kwa. Ninguthama. Ningena niwisi ninguthukuma. Ai ambia na bayingwa thina ambia yuwinza na amwe ninza mwa. Hakwisia. Ajo ndambisia. Ambia ndaba na wotse ngali uke ngali sisi likumbe 24 hours. Ipida ye kalasi ntisili. Ambia okay. Ivinga isu. Ivinga.
Nanye kwanza na yetu asina mandike messages Nduku. Na mea mwisi ni kalandi thina. Na kwata bandu kwanza na mwika ambo ningi. Na wathi? Nanye nathi. Nela naendie ni host yonesa. The first week 2 weeks twekalindi yonesa. Kwanza ambiwe ate mwingi muno. We akokelwa akathi yani nyangokelwa ngathi yani kazi wake akathi skulu. Tukesokoma ni ya skulu seingi ya wiyo. Na kwanza nyenona kwa ni advantage nundu nweka ata. Ni wambundi angia setulanda kwata si. Lakini niwezeka nosuti mwana mwitu. We wikile ni si akuthocha emuzio pyu. Niwezi yu kazi ni no kwesothiwe ningi twati yani we pupui. Na mwezi aniwe. Ko tusianiwe. We kaliwilo. Ndekwisa kwambisia kuona mawani masio. We na kwandi kwise kaluni so kuna masabu nithi yuba ko musala woko no to the la nini yuba ni kata babe thiata ano ukia kusoka wala be yo mam na baadhi ndo bainethi we na mwambililia maisha na you where there you before you na where there no ngweto thama ona baki kondo bekikie wadhama ona kanyo so utwaze mwe school pe undu wae waambeza kwiwe yuka mona ata ayo rafiki wa kawaida na yula ugule ni lakini une sio mana later on yesombia we na interest lakini ni wangia na kwa naitha ni very principled niwezi neyeke o musi kanisani kibetike kale uza yu yithi anje ni focused ngwete kwanza yu wondu ngunena mwa na maisha makwa nditikila nukuona wakumbe wewe na interest lakini ndai yandabia so you ikile zi amoraize zi maisha kweto soma kele tuka so amukonezi mwaze kwa weziwe nditwalete lu wakawelija wenye nelicha kinduni naende kuma bubu onethamito na munuka neza kwithia ni tabie ketai naende yu amba ubika yu mwambie kala uta sister brother wethe kwa maba ulongi ba kazi ni baya disi yu nomba kasomba ku kaeka kana utwa confused kaeka nomba confused single room lakini nene very confused so you na bae 3 seater na bae kitanda ngona yuko mama kwa ma kitanda ni nyaka kwa maba kibelani nanya na ko kama kibelani we ila kasi ni waendie ai ne wa mwambe kwa isu ni mbingi ona ndo kwaenda ngie ndia kwati ona munthi na asasi ayo ningi lakini ningi tio sawa so yu mwambe ya maisha nake twambe ya maisha yu ila no sie na mwe kana ni mwito ndo na kiao mutapia mundu chambe ila ne thie ni mwito na mbotelema no kia kudiscover ne mwito after like I can say 3 months 3 months 3 months whether you ambe na kosa period siakwa ona no kawaida no ta stress whether amoju niku nawezi ni nawia na very naive alizuwe ile ona zandu yo miwile yakwa cha lakini whether amwa ningu ngoi kuna yundi sengai yuni ngokia na mbota pia u no tumanua musi agwendi mochanuku okala katila kosha ni ndia biu ni ndia nine social nuremo so after 3 months ni mama wewe muito yuni we na ndia na confirm na ndi no kie na motabia actually we kwanza aiwe moyo nondo no mama na kilo kwenda ambia ni sawa yu kwanza yona kwanza yu ni kana nitokwe na mukulia tweyata na mugule yuko uwe yuwe ndondwa bukini chone ndayo ambia hii na yuko andunya kwenye sete kila kana kwa kai elekeba maisha tu yuko ende ya kama kawaida yiti omuzomere tyo kumkono ya school umukaeta ne numba kwacha mukaumania naambia ndukesoswa ni akumiebu kitai no hatabiyo mama ni kwitha be ndo baby kibeti chuko niso kibeti cho sio manani mwito nitialite siumwa usiai ni siai we reaction lakini naambia tabia my grandmom nina mwito wakwa twendo muno kuina motapisi amwabe ndo yaendie na wewe yenye yuno kiena kwa na bindi ana change number ya simu yu ambo manela no ki yuno amana ibuya mbisia kwekata na mbisi onwa we ani na ndie nuna ke no ambiwe ati ambia mwa wino muno pa yacha uma ni ngo manage na wena no anuma sukulu wewe ana kwengu aibu Isibela ibo ya yu uno wombikite bu oneko uno wombikite bu seisu labda ndo wile ndo kwenda Private kwete ifanya wa mudia we asoma nyamanya ne kalande nenya ne atikelo tu ikaju mama wa nyumba ende yu wateleka no soka na atetheka nela no kie na athethe okay ndana mbotetheka no kie na banga kutabia mami
na mami ainawo tamusi ainawo mwingine ndo of course nyingine na mofeili we ninginda anticipate yaka na kwitha no ni kata no ni so kwebu nda namba kusoma achao lakini tamusiwe kata etikila na kwanza mami anenga support yani ne mono nundu yumundu mwambo manaka naye bawangili nana onaninya naye muthwi bwa bingi mbe wake na wakawati olawea lakini usio wake we aina support nene kuma bala pe family yake na yu ila noke na ati olawea na yo family na yokie amanaka nake mwana nikikwata nyena keleto mamulecha mamwe manenji ye maisha mako we ndukambene mwambeze uthina ni kwetu athini sizunu atetheka nyenda ku kiwo ndagua mutungi wa kiuku mela na asiwe ninoguye ni mwito pa ilobiyo na kwanza ilikana bebinda utai kindu auma senti isilina mao akathiwi yani nakasyoka namo okano ete na mundu ucio andi ya silingi 10 nomba na wi mwito na ni mwito na ina nicio sibo wethia yuwe yutu ikata ai bano nomba na gano kwe wete ya kwe weyani ndo sioka bala weyani na jambe na kwa wethia ni wesi nundu wesi welekete na principles yake kanisa na tata Kristo no wisi twetwe ya watwete lengina twikata tutwawe yune wani bitise onaka binadamu kabitisi angai alambisia ku feel guilty ukethia wanuma lukanza mwe ngita kwimena yune ndekala ninyo kanibinditi nanye nase kabani thine nino yunundui yona nathi nithi bawe lakini wenga yetho mwikiku watata ngoma ndatuwila agwataka wilo kwe bwangili tu ofe ngota byetu ababe wiyewe lakini wetha undu ningine umakwa hiyo kwa 12 yela tokie tu atete Kenya witu indikana kwanza support ya mundu mbili yake na atayoke ita around ngili 26 mimi atoto miambe saisu na mutumi yona hata mwezi we ndo yinde na mwezi na ningine niwe na mwana wakwa na mwetu na mwana wakwa niwe ono atetheka njui yakaini mu support nundu yuni ekata mami atunenga support na atetheka mwana na maisha maende yanatwa twende yana na kukila mwenu kanumba yubala bado batekindo abala batekindo na kuma puwe ngaiende ano na yuna kwa nundu nini sekana ngaino nengete akilu kethia no na my ideas nyenundu inese mundu we talented na esawa kwa graphic design videography sinso amtembata isu nyena mwe no wambesio kampuni yaku o witho kuma ngambisi yakwikata ku market nundu yukana kakai saki ke yangu ata no nekatia yo na kibeti banga kinengo silingi 50 ngathingo mandia Mawia school kusobyo ne oni nisita wata hizi school budgets and all that na we tekela na twasobya na imagine tokela from there mwambeka la maisha nyene kwa naenda skulu gathinga ya mwalimu no ngetha edit teacher no to print t-shirts no twike akabai that idea akangota pia feve tembea na mondo wangai nundu nyenona ndinengwa tuwela njau maluku ngasio kamana nyenona tukanengo kawela tukawatwa ngilili tukakwatwa ngili na maisha maendelea na tuambisio kilotangwe na twesa kwa thimo muno saizi wenda sense yu mtu wake huyo sawa kila kindu kisawa na within miaka ile wethe ya kwanza twibatsa muno tuibala tunaye na ngai atukilia lakini wethe ya nusi uno mundu nethiye na maisha make na foundation itu ya relationship ya ikwitha twindu kana twichao twakiteithiana yu mundu wayona andu mayala make maumanite na kuku yu kethia no nao tu sense twachao otwa mundu kuma luka nzanza lakini ukaigino tusimo tutekweleka ukona like no ngukio kulya no ngwendo kulya no ngukio kunwa nundu chambe inyakwa my dad inyakwa ila wozia watu hawa no na ithe witu aikona mami amini ndikana kuna wangina kalika ungu yake bila akani hapa na ithe witu aile kwitha uma pandu ako kanyite o mana akambisa kizirani atondo wekitwe mami akona womana akakunwa akakunwa actually the last minute mami wako niwe ndikana 90 police usikata yuko wethe na ina trauma mbinge muno so you know akia okulya yu wethe yu neisa mundu umenya no na mundu ume ni violent yenye na yekie nise mundu ume ni woko na mundu muka nenye ndiana na ndiasia kana ndikaiti kila mundu ume kata angune ku anytime no na ka issue nyakili yakwa no na nise mundu ume atongona chao kunye ni na akia mukulya sindu
nona tusimuonye ngasi we konda kulia ngatumbwa you go na idea go na your mom na wokela waibo lituskat wena miaka yanatu na imuni na standard 3 mundu standard 3 na miaka yana lakini wazizi unaona abe kindu bakite sawa kithuku muno nundu mwezi ekala wa imukuna na ngono mamio twekala na wezi yangu rebisiana nini nisianda kwa ya trauma mama ila ndo mate kuigwa na misi na yenda basi asika na muona mute kuigwa na kwala timu bithisiana nundu kana kake lake kuona ona so tuka mundu make kama affect kuya mama omi samba kababi kabandu mami omi sie yunye nila na endie na sikata polisi na nika na bendu ne yinya kwa wale akuma banya nengwe wa mami na mwana munini muno hey Natuisa ona you azumete ba ona njisi na munye mami wale akuma ba nengwe yowa na ibinda ni omiyo ibinda ni wonya kwa kwatia kare juma pole sana tusoke bano yetu na baba whether anokona tusimu tutekweleka anokio na nyengo kiokulya nyewe yani na imbisia ku ela woke we yetikela yuwe moito we yungo ya kuninyokie bana we yomba ne kwenda mu nanye na mwenda na mweka la yuti ne kwanza na mwenda bi nuisi kango tapi mundu no lani akwenda mundu no wekala nyina mundu utende na kala kine wa minoma nondu wile uweza kwethio umwendie nye na mwendie so ela woni tutabila hosi yetambia yo nye bayingwe tambia nao at first niwisi alafu nyinjizi ni kuelezea tamasi undu na ina wia na wia wa yukana numa ba tambe nekere nisi ngumatha no nyema myundu chaikiki ina kola sia numa ba ni we na twika mwinzi wakati inyakwa yuna kiande twesu nyakwa ningi ndasiokie kisingu mama na kwa nitwike singu mama ai yukunya ngasia hii akana umeanza na akili ni unalikana na ibeti kanisani wethi yani ngitu tu kumwenda au ma conference ukeya wa umisia boyo ya mose akaliuka sindu ngene scam akaliuka akeka yunya wethi anye mwa sinalika kanisani na kuya wako niko boya ngamukuanesa ona nona kindu kilyata nyendi ngaikino ndi umuku na imunini muno nanye unu tuende na kuokilwa no umandu mende na kwekata kuingiba yukwanza atabitha ambe yokonia wethe yuni ngusiona maundu amwe ngumonia nundu mundu etha no kuthi wiyani anoka saa 11 ni wambe ya usele wa yu wambe zo bika saina cia wiyo wait kanisani mwenda ona yake yu bado yetwenda ona yake kanisani but you metuo wokio mbio ndu yetwesie kuma yuti nitwesie kuma senti twathikala Kawangware 46 na tumabwinde toka ikala mulolongo mulolongo ni wibinga iwatukirilie monobyo atwathima wethi akampuni kwanza ngina resign kawela kala wathukuma kampuni yake yokela twetha to established ayuwetha yunende mali yambeza kuka yuna kwa bini bina ambezio pambana naka pano ba yumwenjo ibamwe wenu wambe ya umalo yu kwanza yusithi kwe wanange na niweze kwata courage umukulya tena byo lakini ndi so kwata courage umukulya whether ana already damaged na ina bindise sindu mbingi na whether ani na wia wa kuelezea kanona ndo nende nai na wisi mundu akakwa kuona nomba nzio ona mwekala tumaisha tusio no provide wa kila kindu mundu ucio no amutio mathene yakwe na within wecha ndu ikale bano ekana na akio na athinza thina wiba ethano kwibwa nomba bila nizo ine good ni yana ne beto within ni chao ubungo fridge uko na kiloko na nuo nini betesta na atapa uwi munini muno we ona ne so na kindu tulea seizi mabeshe yume okuyo ona tima beshe ni betini mazio ilasi ya chuma ilasi ya kanisa ni makambia likanga ine na wewe kwate mondo ma kanisa pa kanisa ni peke ndo ku participate kana no pio kwa pio ni kwanza ni mundu pio kwanza kango tabia usi mundu yani umbe wanga sawa na no kwanza na kokona keyboard na kusakuwa kwanza kango tabia atumia mekalambe wa kanisa ai nyeli matapati ya maizo za kwa mambo chungu sonesa tiko thuku nundu yani mundu ndu wiwitwe mbe kanisani no uende no ni ndo hayo mwesililia kindu cha muthemba na yunu wisi ono yasia no ku approach mundu mwanga yu mutabie mundu mwanga yamba kuisa tuyo ina mathina kinondo ona yae ba kanisani mundu kwete kilungu cha kumikila wachu mwangi ngilimba we withi umusika atata bala be pastor we
kana mundu ukutwa ngili 10 mundu ukuthowe ya family ya pastor pasa wewe ona support one yuko uwe kunakele pastor kwa Esther tupoje na tunyoche na tuyukwatia ngai sata inulikila misi lakini we kalo yesa kwithia ye babe kindu kiteke ini character ini tabia yake nanye babe kabandu nambisyo mukulia so you nikaba kwa baba umukulia ini kindu wonie whether you ki ni wese nokie naitaba kana kake aitaba kana whether ndienda kuitaba kana kau kwanza bai banabi kabandu ngase yuni ngwenda ikata ningwenda kuma oni binditi ndo inoni yo tuende nesa ala family yake whether twaina differences inya yake ambio ukabanga and I'm sorry to say this nondo ni wathi umwiye okia banga kana we nde kwenda mukamba ndai mukamba imutumia kwa mo ai mbaluya okay aze wende kwenda nyao ndakwenda mukamba akamba makwata miti akamba meka so yunda aminaka na mulikanite kawaida na yu we mali twaina yo whether sinditwa amanda ngite mona mena right onengwa kila kindu makwenda lakini mama ikuelewa kana ninyo nikite marketing ukethia twa kwanda chao customers bala maikuelewa kana wa participate in any way no kuona wethia hapa ina madhara wasuma ye maingi muno na kwithia twinangusanisyo ni mundu mwe wethia singi twakosana no tangwa na isaidi na nyao na andu mako ainyake wethia nyanone kalani singa twaiwa pakwesa kumila chao mundu mukongea twawe ila na muiya kulingana na kikamba asima mundu mama enda kwa mundu muka asima ke ma wetie ma siata bia asima mwetu mwoke tukumani lobi nipo center that we saw the kamba ni kwasa na chino choche sie kwekeka mezio kama ni abata inya kwa woke ninge kara na inya kwa wali yako kama muyu ninge na wendo mbende ya mausio ndo kwa na asima kwa we okay imami weni woke mako mana anyway that was before you pesa kwitha yuna maundu ama ingi maende ye later so you wawe tobo wa kana kakele you waiwa mukulia you any kindu wone teno kamukulia labda cha mundu mukana je na mukulia so yula no kiene itabaka na kaka akele inibono ni yusindu yunesa inde yu tambe nyena na boya muno matukano na nene sleki ine nola wawe ne yanga ingai bwa mabuku ila mboya na boya ngai wesungi yao bubu ndo na boya muno na wethia ninona visions sengine ninona ndoto ngona nota nisemba nitwe no mundu muka sengi ngo yani ngono ndiye yangona yani nona pena kindu so ile sindu isi kumela whether no kuona ile sindu na yunya whether yani na mutapasiane undu nguota ngamuya nye nona mundu muka na ndisi no lakini edani wesi na mundu muka wibandu nganyeka ngotabye ida we very careful nundu mutwana no iwo kwananga akandu waiwa likile akaambia nye baikindu nende si kana chao na indi nyepesio bika bandu ikanisa ila twaenda ya isi whether abe kanisa ya bandu bangi o mlolongo ya ikanisa new na nipende kama mkono wa keyboard na you whether my ex by that time ni mundu wako na keyboard nesa muno na we yumya asie no kwikwikata no kuyoko na keyboard kanisa nyosu otothuku miwanga yumisione nesa genuinely woni mundu bara no kuna keyboard indila waendie kanisa nyosu ni andi akukungi walunende we no mutamo imoga thukume pamwe kanisa ni umwe nyina munengi omwana la mwe we bayingo ni we awanga na we the pastor itunda ina thina nakyo lakini ni kwa the first 2 weeks ngayambete ndoto cia mbingi muno very disturbing yulu wake na ngona actually nyuni na ciana ciakwa twite nyumba pe mundungi muithina twithina nenye no kana mutibia na mwe kanisa su wendie ndina muwo na wezela na mutabisi alika kuona to ilangui inde wangu tabia masi anyway fast forward nyona ndima nandu na akitie kuthauka no nasie kuthauka kana ni thau na thauka iwe nundu kumelango mutabio ibindela waendie kanisa nyusu instantly kuna keyboard pe madam ibu wa present worship ayo mutu aina akena kana mosa niyo mothe no suambe. What do you mean? Yes. Uzungeo mutu aina kana makwata niyo ba mume otiete musi makwata niyo ba bukanisani bukanisani
Omunde no suambe. Mwito wa present wa. You know isini sindu you wesi okonda bya you later on to umaniwe. Mosa niyo ba. Obukanisa. Munde no suwa chao. Wambe. Na wezi na kejo alika kanisa ni mundu na ukwa na nyena mbesa aye sawa. Ake sport wanda teka. Asizwe na ake asiania. Asiania. Musiwa wambe. Na kwa ni wesi niba. Ngaiwati. Kana kakele. Na wethi akesha nona singe pa muno. Kwenda huko maku. Ikesha si akela Friday. Ndaenda ona ku kanisa ni ungetwenda ndaenda. Na wa zuo mundu haende weni uthi nake kanisa ni sukesha. Ni wesi chambe yu ni mwito. No aje. No wesi mabumo ka matoneche matofauti maingi bewile mbingi mono. So ila wa otie. Waze wa otani wa motabasia. Na motabasia. We wa oto tuko no kila yuka bono. No kila anga motabia. Lakini akalea akaambia boy Yesu ni ndoto nduku. Na yuchesie kumilata yuba atiko yuchesie kumila. Ela no nyekesha singiba. Na muno mwana amuyani tothi. Na maumani. Ebu ya kwa bindo ya mi muonza. Ya kuone muthi tothi. Na twathi. Akangotabie. Ela twaendie kesha Yesu. Madam ola wokyo tusabu je after kesha. Choba ile kila je ndo manusa. Ai mundu mukosu. Na musishu ne wango yakwa yakona. Na ndo amuona. Amuona. Lakini atwete cheiba hu. Ni nake. So you were there mutumia wako ni kikwete kana unukite. Nini ukite ku madam ni wesi. Nina ni kwete kikombe kina thili yingi na kitoki yande. Na mwe nonyo cheitokele tuthi. Na wezi obvious ningi ase amito chomeze wambise kwiwe wina ngondo ku bono ina attitude ni kanyata. Behavior atambe wando. Na atabwe sindu sia mbingi muno andabye sindu sia mbingi. Kumbe ndabye sindu mbingi wesi kala mindesi. Nanye na bindi aminonyo chei. Na mwogela mwenoka. Atogela twenoka. Twinukite tyo wisi tu ya watu muruturu kupito ikelele. Wewe unambise kelele inde nyana the mutapite ni mwite mundu mukosu. Mundu mukosu ini zebekendo. Mwanda bya wewe ni unali na muyanyi. Ngaino kweso ni prove ya kana bya kila kiendeje. You before then weekend okay waza ni washukia kwesela tusimoni twake cha wako na. Lakini ndia inaiso kwata chao mundu unga mkwata evidence kanona ya message. Na wisi ndo ambisia kwa accuse muno lakini nukuiwa spirit ya kwiyo utabia kana chao pekindo chende. Nanye after that ela nokie na tetheka. Lakini funny enough masi akango tabendi uko tetheka. Kubona amaniene sabio. Mena mundu muko. Ena mundu muka. Nondo na tethekie na nami no tetheka hospitali masakono neki operation. Mezi omunde mutsewa kuisia no kwenda etha na kupa. Uteleze kutitia acha. Nyambi yewe yani brand t-shirts endi manasi acha ni mbingiki. Na wewe nyene na mai rafiki na ina rafiki wako kipeticha kanisani. Nijojo ushughulike kwa hospitali chao kumbumia nite miwe. Mundusu ogie the following days anana. Tondo wesie kwetela ngina zako minomwe. Eso kwete kiloli ka hospitali. Nenyela wale kile hospitali namukule ende weiba. Ambia ni wese. Cho okay ayundo unenyo wethi betie chao. Na chambe ni ngwalwe kitau. Ambia ni we yani yanga chao lakini musietu. Ndaibu yani. Ndono kongenga. Lakini wameze bado. Nye no mesia. Nye whether yunye ni buti wa uni wake. Andia buti wa uni wake. Not amana mini around 4 days hospitali ondo operation. Nyina mwe nyinga buti wa mwana mona ambianga kata. Ninguka uni. Ngwese. Ninguka uni na ukengoka. Na mwe ni sawa unusunda ukende koke mwana wa mwiso. Wakwenuka. Yu amba kwatu emesilia. Nende okamwe mwana mwiso wangu tipe na ndie nomba. Isi no isi mundu aminita kuitetheka mundu zino kwenda supu no kwenda ki kubyo biswa nende nomba nethe na mwitu wa nomba kwanza na webe ikindu ne wate auwe na mukulia ngania eta wa mutano kwanza mutano onosu na ni wezi wendie gutetheka ambia na yuyu netha nganya ne ithe tu na monete yoi tutisikana no kuko monde mamwe Ndisi wewe utabe kendo kuona iwezi labda una akomye hospitali cha we ano ngayiwa ambia kubwane sesienda na kule mundu ende we wiba ndono ka hospitali ni bandu namba ambia ni we na mukulia buya wotuko ndo hako mayengi uyani na mukulia buyani no mesika ndio matabia kanake beticha wiki ukanengo na paternity
nyali ya kwikata yani wethi apunye ndikwenda no ninwete ni wena hii yana kana na Kenya na ase no sawa yule sio kwa manalita ron kana aina mundu mukoipa ula wa kanisani kwanza muno zuma ndi out ya nene muno anyway na hingu kolia hii sai modi out no ko spendi mautuko nake mume bawe mume wakipetiki mundu muko akipetiki ndiye sio manalanda mato ama loli alando maenda long distance wathi wathi mundu mosho to ngamina si umwili aje sosioka atitwecha eweka so yuma lakini mako manza mayako mako lakini mesio dhame ya kwako anyway we kwamba umbija ba ndo eneza ombola woma sibitali wokawalia hapa yondo mweke na mwitu wa mukule wa nyumba hakwenda na manakana mamukete aya mutumia wakawiyo wa mukulia ni nake we no ambumya hospitali ni nake na mukuli lyobu ambio bo wa Mawia na we waigino na wakoma enye na asia nundu ni nyone na ketau ni monzu yini ngwambisia kelele ona nase ni bwabo yongelela wongi mwingi ayo yanuka kwata na yo mundu mukwa da stress ni kuka kwa kathini muno ni thiye kangora yo masi kathini nundu ino wakwa rombe ni stress na mbio kwa ni stress ni wiyo na mbio kwa ni later wa ito postpartum depression ya mbio kima bathuku na kana na mboka mena wati nundu yukana kana akaisia na kuna masabu kilangu esela na kuna masabu kana ka mundu na kwetu ni frustrate wewe yani wewe mwingi muno hiyo dona ko pyo bado ona wenyo wino na kana kama kwa ni jaundice ya nthuku muno to ni kana no ita cia kila muthenya na momia ni cia twekala ne utwende na kwikala so easy happy nundu nuwete kana kakeli no gutinda nako no nginaka paternity nisino nginaka actisa lakini ndane ngai attention itaivo akitaenda ndo kukuone dia sawa lakini attention itivo mundu wekala ndi unizimune na ni 24/7 womese nye no mesia lakini you ando confront mundu muko wa charge ja mu confront you know sio mana you after na mino sia ando ama kanisa ne yiyo ni mokio kwatakana kanisa yiyi yuenda wako na keyboard na umundu mukaoka na wa mu sport tondo kwanza wokie kitengwa ya ingube muno kwanza wethi ani na manaba pekindo na wethi ano 90 nisi no manandi seka na ninye ninyoka no mana mundu ajisisia enondo wake nethi ya mundu ndu kunsisia enondo mo mundu maingi muno wisi about you na mundu make muno wisi na wethi kwanza la wokia ndo maika ile bila na weka ile ndeka kapetini na kulia ina mkule ndeka la yano hata ni gani na mkule kala ndeka kapetini niki ambia wenda aikalandi na yenya newe na thaka nondo inethe yene yani spirit yakwa yandibise mundu lo kwananga musi wako ni wono lakini ndo react yabu ndo bena athaithi ne ndia react lakini netie mutumia na amwe akwa kapanini ngukule kindu twandika bedroom na amwe no nenga ndateke 10 ndo awe tange banomba ndithaye kanisa yu yendi mesi na sasa mwe namba ika intro kama this is my wife nini ona baya ina introduction no after twakethania Ntwine so ikala nditu kanena. Wa mati yuba wa mwita bedroom. Na mwita bedroom. Na mwe no nenga 10 minutes ndo amebekata. Mebetange ba. Jesu batangata lakini manondo mabetanga. Na mwe mundu mukola ukwananga musi wakwa. Yakati wandu asu. Andi amotabya ne wewa. As usual ambition mbia unaona attitude na mwe yako ni muuna nina kitu. Andwa 10 minutes. No pastor mundu muka. Namba ithi pastor no amakwata niti nesi ethia ni wezi o ma support panene muno pastor pastor masi yona Biblia ni wetete tu ikuwe athoko ni mahanga imono ni wezi kanaye kibeti upazo ina kama no yana akena mume na amakwata ni ipyo kwanza there support relationship yo muno kwanza nesi o mwana yule taroni pastor atapasia mutumiwa kana nakele tukauma na kwa ndu mwesothi. After 10 minutes maumalwa. After 10 minutes you atumiye uwi. Amiani wite na hii pe nasi ukwenda uko nsisi acha utukitopo ya amekata. Maumale. Ne kana nasi usiwoke. Ita wena ne uwo muya watumia uwi. Wi wambi tukisi. Na usave maikone te wa malonja. Na maboya na ila matete matio bubu. Na maumaluka. Ende maumaluka ni ukotapia. Na ndiye Facebook ya mundu mo wakwa.
na manda one by one friends make ngina noko komana na sulwa mundu mukoso na wa manda Facebook mundu over 3000 friends ndio babone na kibalwa chanata we na bado kana no kano ele njano ele kata ni kwa kana kukunje yani dhija kana kuka unatakonga nzebe nyo no mundu nisiacha mwitu wakwanga tsanga ota nonga tsenzebe ni stress ona ndina akili ya kwa seningo manda iya ya nani na chambe na mboka mena wewe kana uka yani kazi ngeke bi kuna nianzi ini wo ni nachwa ni wo mwingi monobyo ni mukose nye kuma bubu ni wendi yu na india Facebook na mandane so kwata mundu mukoso na mukwatise na manati wo na mutumia message na mwanganya ni muka fulani na ndi kupita ni wisi ne asayu kila kiendeje na wisi nganya aendese mahusiano winake na ni wisi neza kibeti na wisi ekibeti na mwani wene hali yake na mukule nombi wiate na mundu kama zako ando mya message ani reply ambia pole lakini weni akusimana lakini nini se mundu mukala wendo na mweme matsena akuniwe kibelenge akule kana kweta kukunwa chawe mwe kango tabie na akuniwe ni manani sa luluwe yani akumie bu yani na blackmail we akuone yona tiwe peula na nitozo batu miandoni nake ego mwana musewa kwa kango tabie ngai wati so wayikila wa lakini mwana ngotabie ithi akatwe desperate tidukezi au kila chonzo twatabu ndabya naambia mwenye my sister nyene mutangi ye nduke so ni blame mundu ke sombo saika nina mweme ningukonya mundu mukola kwena muse waku ni bo muse waku nokukenga ndinalea what nanye kuma buna munenga namba yakwa inde yu yasimu mu Facebook mwambeze o chat na inde twalika WhatsApp na twalika chat andu myabiso wa mundu mukongi ndizo yakwita ofala kila chonzo mu chat mu chat akatomea mweme uyu nanye naliko mutebya na mwaki mbeke ndu ina kwa kiusi amana ambia yu mundu muko windu na muse waku ni rafiki wakwa na mwenye nenda mundu muko tuthitukumane nake eneno nake andabye ndata muse wakwa na ndizo antutabye yu mutumia waku yu ikete chini ya maji ngayu ati yani mundu mukowe kwanza tukanena ngamuya mumuse wako ni sio ndina yani ngokuni kumbe seile nyangu munenga ngewa akiti to forward yazio nzi mutumia na kwanza ingi ndi chat nake kwanza witha chat nake mukomeye thoi no niwe maundu blackmail na akoniwe na yu aliobika nomba mwanti mwandikia ndimwe amakonda na bika nomba ngini mukuni asimu ndimwe otabya besta wakwe ona singena mutenga mwe yako mokuku nondo jui no tuku soka kumbe nake what natwekala na yu mutumia wako ka react hata yu nondo obvious ningiti oweze mo kwetwa chat noya na alafu yu otabya funny enough kumbe yu muse wako ndi wewe ando wete simu ndiwe sio kasimu yako ameki ya mane track yu wewe ngela chonde ngo text no chene kelika mana kelika simu kwake na kwa na India nyendie yesekana siku sindu cha muthemba tawiba ikwata nawa ngino ngatapa cia mundu mukonga mwa kwanza yuna nendo mukola ningo manda we ni Dubai siza muthemba tasiba mundu mukoti we no naketi ukuona ningi moya kango tapi lakini yuna kwa ngaini no mweke kunundu wa setambia watabe your mom yuki ubitilete kana no okia yu akakosa yu mundo mwe inya kwa okia nitembele okito kwatakana na mami la okia ansisi ya mwana wakwa kuna kitu mbaya nundu anguli inde we sawa na ithenya na ina byo watabe mami kana chao kana marriage yakwa ina my issues nundu nina akiacha mbe mami na mufeli ye na namwe mama nyena atwawa na namo force kukakwekata kukilobi kuona lasi yuwe yani kuna masabu makusioka ba ya musikana kuya mami ningukolotwa ngona ndailete una siabani kala for better for worse ona kuyaba na kuyaba lakini nyako binemo kilobi kitokwatakana kaka nini okanzisi ambia no ndikotiwe ambie nuku anzi ite ona kwanza niba angule nitaona mama mtinondo neona kwa undu ninaboya mundu no suwe ku utukusu no kila na aboya muno na wewe aunda abikite ami akule mwetu wawe yai Esther aboya amwe yi mama ambula mwana ndi nitaukila kiende mwetu wawe amwa mwenye mama mnendise lakini mwa Esther kuonda isa konde ngwa thija ndi manathi na wakemo mami ambiti otukwambokilia angule mweme unobikie na mwe mama no sele awa ndo wawe amiambia ende naonda bya na ninyi nyaku na mwe mama ona bahingwa kendo ambia naonda bya na inene wende na mwe mama ndi musio na mwe no mboya
isi realized time yako kwa nyakwa emuima na mao na mo yani emuima undu kila cha happen after that niko chonto amini omwe yumwe akwa accident ya Nduku muno unazitekana mwi wa muonza 2014 nyakwa mwi wake enda kwa accident isu na whether you yuko kwa accident isu na mkunite simu a week ago ngamuya mam kusema kweli nyene no ye na nyene ready koka na ndizi waka school mami ambia mwana waka siana ni ngoya uka beke nduko sa ningu twa school sa enda wotsa mathangu nimeza siana kuthi kwotsa mabalua ningu some the juu enda usoma and ukahete siana isu Esther ni ready kukosa ningu vuku mat beke nduko sa na mwe mama mwishwa mam na mwe mam mbona no business no feli ambia nyone no nesido sepa no lesindo isu sionde ana nyeneza kwanza newe moyo mwingi mno kumbe yutu aminone na chuma chuki ate yeno boku kwa accident yenu ina accident ya Nduku muno ndo ya motiye mokonde yakitwe siuma moko na mawonde nanyala mami wakwa ati accident sengi na asasi ya maundu mathuku mekeka mwe maetete mausio nyena accident nya kwa na asasi ya yokie no sio nundu ke kati accident ya mami nditha na umoto aini usu either ne obundi thini andi angangi obu so you amino kwa accident ne you omie ukamubyobese you ni wona omie ninga mubyobese so you oyuma bakwa kundwa umayu wakola mutume anything waumie tawayo byobese no mie no mie byobese nya na woka woma na siana na muthukumi no ona njawe na muthukumi na atiye muthukumi bau na kana ka kanene unduka yo sukulu na nyana uma na keba ka kanene toitoka ninga byobese nya kwa na mayang sister tibayu mulolongo yo na mayang sister nya kwa yusanzu ayumia bedi mulolongo by the way athikala musi aya settle ye musi nundu we sawa mpaka abandu musi yu akase undu ni mimi kwa ka siana ni nene biye ni kata ilobi na mami we yeno kiena kwanza ethe sawa yuila no siene no kamosi nendo ko byobese nyakwa he omwe no zino umie I know madam ula yuoki tero ndoge ya muthukumi na kana okaba koka nomba kwa ilobi kana nomba na ngira yakala mulolongwe ona muze ondu wazi aya kana atiania na muko utukone mathainlo atiania na kwa ambie pewe ya mwingi ninguka uni na nde ukiota bone mwitu anomba be mundu woka na age nomba acho what do you mean nuwo woki nuwe thana ke mwitu akwa wabuya aimwe mambize wikala po mwitu akwa wabuya aimwe ndo no wese ni na mwana nyakwa no wakwa accident nukuona nesa byo kana maundu makwa timasio yuku wakite iwa na we abindia ona yu anda bya neketogwa yuku ou kalo kana ga kenuka kutio kanene kayo kanini ko kai baby ko kai kanini una kalore school kete ne ka kinenda no kozani we no anti uni weba ukulikata na bedroom yenyakwa wewe thia we ningi we wabini woka na nyeni wizi ni musini ushago na kwanza tuimina kwezi ozukizo no tuimeoneka bado pa imondo kunzukizia tumena medenda kadhaa twende nako nwezi mwini my sister ndo yuna bikamo sina atiwe musi ndina kana kanini ama nursing mother by then my sister na aketha makindu hospitali na mami you my sister hospitali tuwe wesie kuwa na rende ya ndomoka museuzu wakwa na ndama kanisa ni na mundu mukosu niwe thea my sister ni na murabiti wa mundu mukoiba mundu muko lakini we thea niwe amboli kana mundu mukowe amboneche kana ni chao we ni watu kana beula beula yela mo kie na so mutumera na ukonia zima yuma ilobi kana mo kita kwa na yoma ndana ngunia you and kwanza you my sister woko ndaki can I surprise you say surprise is you surprise kweli surprise sia mothembosu you moka kuona nyakwa na kwanza ticha moke teno nyakwa oda magri to pita ndo newe amaende ne kukuna wathi ne crusade kanisa ne yeke bwezi mali ka hospitali mama boya but akanamba kwa kamasi previously before moke kuona mam madam mu pesa wekite kwa WhatsApp yake profile kwa status status na bisa ezu wekite status pala wako neto bisa ni bandu nake musee wako neto bisa wethe wa connect no nano maito na mundu mukona ambisia kwikata na ambisio mushuku na wethe na wisi na na very desperate nundu eke atupisa ni na mucomment ya no isi ni mucomment ya nikwitha hii no ngwenda ndabyo lola mundu mukaba onge ndaiso ndabya na ndio naye ndo ndabya lakini wewe yani kina mtu story twakwa ondu ni na thina ondu nilie ngona tena empathy
niso na mundu kusympathize nako sympathize nako ngona atena sympathy nakwa ndena yani ukethia mundu we usungia like ando kwiwi ati we ona tu bila no nyeto bisa tutu wa connect nyene wango yakwa yako na confirm kendo nyena abindi yula mo hospitali kuone nyakwa after mami na kuone nyakwa netela mutumio wangu ni simu nona ate ngo nenye namukunia namukulie mbona newe mo kambia kwanza itwe ba makendo nituone nyaku ne nguka kukuona na mwe ndukoko mbona mepaji ngondo ambako ikata ambako kusioka kula wendete ende ne kutabia kana after some time ndo ndilikana what really happened after that but kila ne thwani sinikana mundu mukoni we wokendi ambandikia ambia nonzumbwete muno akangonyekela wenda akuona uno yu maindo machati yake levinda so yu bahando mba maekali levinda yanata yona ni manamase namase na ina depression yendo kumuno na depression nisu ya yangu atietene lakini wewe andi manaka na ni depressed wesi otabwa no yu kana nomba wesi o manangata yune sio mana through we kuundumia bisa na ni basi kuni confirm unla wasi amandikia kwa WhatsApp akangonyekela wenda mana wewe yuna kwandumia bisa na yu a confirm kila kindu chonze na ndumia bisa yake na mzee wako kitandani kwakwa na ikite ngwasi yako ngina night dress yako uzua kanisani mwitu of course kitandani kwako yes ekite ngwa yako yes ena muhimu na TV semwe na inge mbinge mono sio mbonya kana I've been here nitwa oba na ninoka we na kwanza ongela na kuombea na ni pole mono ndu nyaku no niemo lakini yu ona nundu ni mwene nona abu yako kila kipo ninganya twendo twana what ambia twendo twana na twetele mwikata twetele mumano yu saizu bado yoshago ni musini na kana kanini na kana kangule kila ni ithasi kwanza na ithaiwa natu ningine thukuma abanyi na mutumia ndo ambeza ndani support ya ani support ye binda yambe after some time kwanza nilika na bebe na mupushi ingi thambe yuwe na kuwe ndie kala musiba ndo bosi wake nomba sister akunde osesi nyagu na mwene umusi witu isunga no ambia mundu no mana musiba wake ndo utononga mewa yetu mato awa we na yu ela wa mukoli obo yu wakoli ela wa confirm kana niguo yini watu mwabisa methita bamwe kitandani kinono na ngwa yako ni wakoli mtume wako nina mukuli na mutumie bisa nikirana no tuna forward ya ndo katha bisa isu ndo ina telema na forward ya my aunt na forward ya mutumiosu na rafiki wange wakwa na mo forward ya na mukulia what is the meaning ke maanisha hata amba ndikiambia yuwe na iwaendie what ega kokole na iwaendie nyina mukunia simu no simu ndo desperate na mukunia simu na mukule wimbi kuniki munangenge ya chao no unesikelo naende siena ya muno mwana wakana suicide soka kwete kuya by the na ina postpartum depression na depression nyingi extra na suicide akana chambe na akatsa wingi akila saka yange wo kimanya no kutanyi urichambe ni yune nambo liko ekendo githuku muno kitai nuona kana gilotinda yu uswanite na kango tajendio kwango na kuninya kwa simwezi vitali na ya mam ngania paile na paile no la mundu mukono kioko na hospitali mami ambithu kesi ambia Esther kwene hospitali niyo no kanda pia sindo sili atavendo ndo na kuotethia mwana ikala pumusi ngoka hospitali tunene newe ndekala na niwe ngoya ambia ukilothi lopi ukamane kila kiendene chao na hizo ina evidence kila kiendo na mtoto wako ukilothi na nyenye yuna thina ko bafea o marafiki ni makwa yuma kumusi na kwa to mana tano ngali mana tatu mwaka na kane kaninyo na nikabigite 3 kai kanini na thini na kana kunye no kila nasi wakilobi ko kilobi no kanethia mutumia bukwa bahati nzio mundu mukosu ndaibu nomba nambo thina ya mwitu wako wawiyanganya umba nyosi ndo siaku umale ti kwa thuku onetha ndu imwe ngakuiba inoka ndu iwe ndo soti kindu kimweli na mwenuka mwitu wako wawiya wenda thana maondo maingi ono mundi twindu mwitu wako wawiya bomba nyasi ndo siake na mwe mutano ngakuiba onetha ndu imwe ngakuiba nini sindu ikosa fair ano ndakana ni anakwa nuna wezi kila kiendeje ebe tangathi unatiani bano super na mukulia try man for the first time pundi poto abo kitiye ni nake
Ndo amukole ndaitike. Ndo ne sina kwa ndo na wo wai mwingi muno. Ndisina mukimie na chao. Inake amalicha. Yu wamba umukole wetikilie kanari yakitiata. Niwe si agwetambe enenya na madharau. Iyambiye chuona ni wo kwilu. Na wangule yuenda nikata. You know what wekita. Na papa. Kwanza kitu cha mbio sio kachambo pasoka nathi okutu mwingi. Na vite yesi ndo siambi ngi muno. Wewe wa mukima. Na yuwe inewe bona mukima ndo na mukula sianga mukulia ikatena kwa nina akiolosa kwanu. Ambio kaimwe kala bai nyondhengu. No kumwe nisi. Yani akwatu ni lamu. Kamukulia mundu mukonde enda muume ngania. Akaambia yenini sie na mume. Kime yuno kila na thi umanda pasta wo. Ndese kwake na ndiye ne kuliti. Keke wa mbona ani kuita kana ku. Ukamwelezea nango nugutetheze amatanga nizi ni desperate na no kwenda family no kwenda family yakwa na bado ningukia yuko tiwa nisi ngumatha ni na chawi ndiwe masi we kila kisomo ina atilikile we ni wati we na atie ni bani na manele yuwe the yune kule nyenga umilela inyakwa no swe sivitali ilambe asa nisi na ile tonzo mithana sio tonzo si vitali so you wa mina bo wa manzana na pasta wake pasta wake lamba ndiye nake no efanya akitia kuifanya lakini she knew it ni wesi ambi yate ambia ningo meta tukalembi mamukwite wekyo ameta moga mekalandhi ni wetobo ona mundu mukosi wetwa mundu mukosi abanga we baikindo mana endese wani wisi neza bye mona endese kindu ki kila kibo apologize ndu wa mundu wa kanisani na muitani sia na kwake musiene pane no manena petikela no ni sawa wiyo usitwakela nyenge kitaina mutumio ambapo ndakanani nawo unatambe mutumio kumbelanye na yumundu mukoni very provoking nyendi ayimana kana nize kangotabye ntapasi yakana tiko thuku wanolikela muse wa mundu anazinge yonga yotongo esiende ndogeze kutuma mundu ibakwiyabo nundu kwi frustrations ibetisito no bitia ukatiwa na kiumo yewo nundu no imagine twendie ma apologize ya to apologize nje na amia ni sawa ina kwekea naitwa asioka nomba na kwanza wethe yu nini siokete ba nini siokete musi wenu isika na mutumio nye na ikoni na ambisha kuyo family yako nge muimini kila kindu chonze muzo ya agweto chat kibilane kumbe lo chat te mundu mukwende no ndomya screenshot namba ndikiambia wona wimwe kwanza maeta nite ku sweet sionde make ngino akamwe yake bayikoneka kwete kuwe netele unio class yoke okay ayundu umuime wonake yani akangotabye nyana nja kwatasia aimwe yake bayikone amwe yake bayikone akwete kuwe aona ni wish kaniwo kwete ombubi ya ine sinza mutemba taisu na okay mundu ukoza utumia screenshots no wa monia yaziata we niyo zila ndumia screenshot na soma na kitu yopo siangasi na noka na kimone simo ndo namba umone wakito mukimayo ila kitu mukima na simona mukule yuko unye India yuko unye no cares of my issues ukweto ngenga no nginona uyuna mbo mukule yu enzuke acha ina moto mako cho weka mu mandi topic ngimu kanene kana ketelo magezo ukona ni wasimo nye mundu mo yuna ke yu nundu no isepe ke duke reverse psychology yuna ke yu react aibanga yune na mwikata na mukona na mukima chao that the yunewe yu nukuona na cha thanda muno kwanza nginaambia na kwanza okiloni mutu yokete kwenu na ndukasi yoke bandi kwendo kuona sijui chao zendo mbinge nye nako ni pastor wakwa yume simo pala yumwenda amatana ambe uthamia ba na mwe pastor ni bathuku na mwe pastor wale akuyu nye pastor ni ngokwe pastor yoambi Esther tulea nginaone noke enye na tulia uni pastor kwa tena mukamoka ila mokie toko twapo ya twanena pastor amwelezea mwekele tukano neke na frustrations tambe nyake no hospital ni mundu ni muteme na CS na kuni wo kuwinaka ukekata weta mundu wikata kana kani wo kuumisi akaenda kayonga chao no na pastor munenya no na mundu meatheya apologize nanye pastor twewa na kana nisioka musioni nende na kuisha mami na indi maundu maso bane ngwikata ukasioka nenya mundu me anizindikishone sana andi changale indi ni kuya masinda bikite masaku Machakos Junction mundu mukando me screenshots ondo wetwa yinomba screenshots yambito ndo wewa nina athi chao na igino ndabikite mali ando me abise nomba indi kwakwa ni wetu ana no bikie ni kwa mundu mukoso ndiye si atumia acha onye
Na nundu nake nundu she was very provoking. Waona mundu no to kwenda okwe. Na kwa yangu kuolie nundu yunende na kuimagine mwimi we bano kwetu neno ni pastors na ukona thenzu uketha no ukona no asenzia na katika incident ya yambe watu miwe screenshot katika kindu chini mwakinene abana mapasano na mundu kwanza kila nilikana waweti ise kwanza ni satani sewe ni satani na you screenshot nizionekana wa mwenu wo kutumia wende na akili ona yako thiku nenya mundu muko ya mwe umekibetini chako nizo bandu mundu umwe lobika kazi ai aka protect now the wife ndani protect so you know kuona na no wezi bado no utumwa screenshot hizi bado si I mean busy hizi bado menomba kitandani na kwanza you nikana kana kaka ku twaiwe nione sana ambia kana na mwana kalebanga twa sukulu ndo mutani wendie nye twetekelana ndese kana kwanza you kana ka akakuyiyo akeno chapa kwa wa ushago musiko hai obalu yani kaka ku hey you guys on manende you sine sio mana later ni kana makwate freedom winde mele na kana yuka la mundu mukoro so you were what you shall go there to kuambia kuthi akili yako ye settled okay ndia ye settled ningenda utumia wewe ningenda mali na ina atumu wabisa you mase neza ikata yo na bizi hizo no atati mwime unawamone Nuzi babiki bando the you na ndiye so motomea motomea bado no nye yune na yuna no nyenye na kitie kuyitoka na nasi ni uni sawa what can I do ni kata na nasi atayuka na kukange kanene nako akanye neka nyine kalona ka na nditi kila maisha mako yune mwaya yune reality yako we single ni single me yakubado ndo ati yo ilobi chao nyene no kwa musi ngaiwe na kethe mwikiku inya kwa sauma sibitali na musi to musi inya kwa alikuwa nyambia kile tukaka utiete munda tiaka kana kwitha kaithena sioka ndo akana kanini kakanene na mamia ambia sioka onetha ukauma ambao usioka at least akana wambe ukona nanye nake mundu mundi mana undu inya kwa auma sibitali no wakwatio support yeyo nene muno na wethia support le wakwata no yitumendukela nake mundu mundi mandana utabamanie ndia undu byarambe twekie ndi mana yuko u twambisia communication no nake na mami ambia nena nake neza nundu akana keba kaya uile nako saizi wendo amana kaneka ndio shago hizi bado kyo nina sio mana kaneka ndio shago by the way nanye ndo alikuwa nena nesa na noka ne mami atweke na amweke na amwitse weke kula kwa mami na mwasi okiane na twasi okiane saizi ni watani sina mundu muko natata nisi Iwethia kwanza mundu mukambu manga takendo kingi muno akambia witha William na yeni woku akwanetie ona mutse waku kwanza wandabisia ambia nde pata na mulu yaku nene no sia nena ati no sempingi muno na hizo ndio izio kawaida mundu mukazi anda leo nende banongo kwanza na no isi mwini woka chao tambe naambie kwimena nundu wande tuila sana nundu wande tuisu wethia yona nisio kiania na mundu unye ne mtu yanga mwana na mutabasya ngamwe abona watu anapati ngondo we bora watu anai mumanthie nomba yake ni sawa ela nasiokie so abikite bandu wokete kila kilo ngetekela ela nasiokie na mu convincing na sombete acha kana sombete ya mwana saizi unaona asenzanga ngiti okiasi onethe na mundu mukoe ndias lakini you no kiena mutriki nundu inya wito no netongianga mu byano university tenesa wa university tenesa back then na mwenye ito pembezo tono tonenga sia kwiki achao biasala lakini ito 8 wiki ya biasala mundu mukoya no umaniwe nake na yetekela na jambe ni mundu muko makalengi na mundu umeatherelwa for information wale na nomba ndaiba kibeti kiete ya mundu umefeva ndingo na blessings kibetikizwe kiete mundu pe aumenisi neza byuma tona kumyo kuze wakanake kati kibetiki chakwa ndithani balane bikete so atherelwa pyu wethe ni wambisio thina financial lazonzo wainazuma atume ansi athela nanye na manaka na mundu ndekindo na mundu mukwa the enda bimbea wanambia zile mwemi una inasio na ndena sio anyways everything ni kwa mundu mukosu masi ni wezi waona mundu tena bia na wanda isi ndi mu block ikala bunda basewe nani babikite bandu kethe ona wambu mano sawa anda base sindu sia ndito muno nanyanga ngasia no sawa ingwa thina ukomeze ngomeze so yile wamutabise yo mam notonda munenga bya za ku invest aseuba soba na kwanza twathi kanisa la muno mukozi wa thaitha
mundu mwathi kumukana bukanisa ye drama nene muno ari kwazo zuti wake jawo ni satani yu pastor yu mundu mukoya mbo manakana kanisa ila juma thaitha na mundu muone mokie mauma kanisa mathi bangi mathi kanisa ne yenge ikanisa yengi yu maendie tipo inde yu pastor na mwiyu ambo confess kula ku pastor akola mu 90 umurebekela chavu na eta pastor su na pastor su kwanza ewe bo mwingi muno amukule ngania aina praise you anomite dhambi kundu kunge mwaite kwakwa nene ya pastor ndinondo kila kipo nenda madhaboni mundu mukoyo mano kweli nenya twathi kanisa ni muno si wachumwa mundu mukambo na bua ethe ai ona nesienzi wana madharau wana konoke to kuthitha ningi tipo ende yume tiwe bumbe na mundu umosi wako chuma chende pastor ameta mundu mukala maindie bumbe pastor ambeta inde mebu onde mahema ako manamkona kana mwezi na kamuse wakwa ni wese yeke twa discuss yete mundu umosi wako athianga mabumbe yawe ta kanisa ni asia ninangania tunaende sikena kibeti chakwa cha thina muno lakini kumwa mundu nendo manakana wengania kondu kibeti chakwa ni mundu mbe wandu mundu mukaiwe to baluka yambiwa baluka obungu bubu ningi efanye ningi kwara ni ila spirit ningi no kuzirai wa pastor amwokele kai fanyo kelonga mongama mundu mukongama we atabua wanu wesyu amukule ni wesikila upitilije mundu muko asia akula na kwanga iwona tone kanesa kanisa yende andu masenga amukule we musee wakuye na mwemu nuitha esekena amuyai amukule na niki uthinite mundu muko ebindu yatsa bitu mundu makaya kata akileki apasta amwe kumo mundu ndikakuona kanisani tiko thuku maundu alopitilite mundu muko kusema kweli ndikakuone ndi alonja mundu lakini ndikakuone nenya kuma bubwende maundu mathi ndo maendie twaciokeania lakini strategy yako yako ikata ikuma kana tikandi kwatie kayukie mundu ni wese kana yo marriage yathelile mayathengiania yathelile na naina wo mwakitai kalobu no na naina wo akila sio twesa yani neso monu ngamukulia niki ngamukulia kitanda kike na komea mundu mukabebeania ba na mbio mwambo change sindwi ambia thani na mbesa ni change na ndithama na muyenda mie ndo chambia ndo bakangite kiko neighbors nini alafu ila depression bado naona yo isiana namba kuisa ngambo kule usiana hii kedha ni wimelia ya kambisi ingi ya fresh atwende ndi we babika pando nyena mwe kana na kwanikala maisha mako bese bika pando ezo kunenya kwa mwenya ina mwito huko twikala ta sister na brother ndo beka wa baba yindo jende ambatie kabisa Yeye yo mambo. Na kinya kwa motaka motabia kamwe ati cho wizi. Ndo kwaendie we. Ndo kwaendie. Yino iwe wako siyengania. Na aya jaribu kwete weke opi na wangatie pi. Niyo nwezi ona wambita weke ono ni kwena kwekea. Lakini scarce kitau. Kila ile langa yatu wabuni nene muno nondo no sisiu neona yani wona wambite weke wona ila tabia yaku no yeso utairudia tu onera ti noso ina nye masi kusema kweli nye na mundu mosu tokietu mano back in 2016 yambia yuona ke azize ebe abaju bayundo bekwa ona nulete kabisa mundu actually akitiombea ambia Esther no chusi ethani woti wanomba kana nyenundu kusema kweli no wizi na muona nomba yaku ni ngutia na wo mando kwa mutia na guye ngwase na mwiji ambije kwase ndasi bana wewe isi so yato mania yukana na koka siana sia kwa inacho sionde na atumia we siana sia isi no kio keke mama na mwi na atumite wenga mwe siana akasi zikakete mamita neno kisinya kwa nyo siana twana na ina strategy nanye na moya wenosi uwambiye juba ndo baendetwe no sinamina kwenu cha siana mwati wa yumwele ba yumwetu yendo nendesi sezuna ne jaribu kutunga kusila kutwa ona ni wa kuundunga kuwa tata ko kwandika masi wasiazo kona different person na ndi wethe akumbe yune soko mana kumbe la yuntu nyako kuma kwa tax nesa kuka kwethia aina ma girlfriends yangi mayingiki ona ibetisiene ona ibetisia mapasta ai ningu nene ya by the way kanisa na wia ona ibetisia mapasta
Yuwe sio mana later now through simu yake. Sio mana later kweselona confessions siamwe. Bisi masina boya. Bethi yangu tibe nopo yengi na dui maku make yumele. Mundu akoko akautabyo kweli ndo kwende. Yakakuya nyena ina muse waku. Nyene ndombeke. Mundu mako nona mind ye na since then. Nyengea mundu nyendino ndo naku. Yu boha watu strategy wakabo malukana wathi. We nina kuya babikie bandu na mino to asiana musina mwese na isi ukete mami. Babikie bandu inde yu okainde yu andabya mwesta. Twamwe. Either nyeni thika no. Na mwe na twanete la undabyu. Na mwe ni nguthi. Ambia withi kwa kila kintu chothe na mwe akongwenda sindu ciaku. Ona ngwila wantho wiye noti yaba. Ni kuisia. Yani wabikete mwisio. Na tunakuletwa kwa na tunakuletwa kwa na tho wete neki. Nuko na mathangwa mabuti ma black. Chome sa mathangwa. Ya manenga na go protein. Mathangwa mayele. Neki yeba. Nanyi. Umala. Aindie we yani yuka na yobo. Aibo ende. Ndaibo. Lakini twanenete kindu chute yo yake. Na wati wa mubingia nyumba yake chao. Nesa. Nanya no maluka masi. And that is how I walked away from my first marriage. Nanya no mala ende tipo ende kie na. Yo why you shagu ibala besiana. Ndia ona ndia athi ushagu kula kuisiana na ambio host rafiki wakwa. Na mino ni host na athi ushagu. Nekala ngo ushagu banini. Na kuma bubu ende yundo bai demu nese wikala Dar es Salaam. Lakini akio demu neto manda na mokosa. Ndu twanene yene sa simone na ambia nithi. Na we silika na kananye I'm an actress actually. Ukune nese na thiku ngukwata kisia chao sia acting. Na nenda othi basa pyo. Ndu chambe no wona wakaka. Na ndienda ibuyo sioka musi. Kusioka musi ngekata. Lakini yeye unatabia mamu kamwane na umaluka. Nina tabisi nyakwa ni nyakwa ambia ni sawa. Na mama minye ni ngothi. Kila kibona na thimboye. Nyawinzi yese siana. No yese yese siana. Mami ambia as long as yesu kuwa meba mwana yendi endo kamanzi. Nanyi uniona akile na TZ na Dar es Salaam. Nanyanga ya dhikuwa nifanikisha na maisha umaende yonesa of which lakini I depressed. No wa umanza yu ibindani yu athiu. Kumanda no wa manda lakini imanda uyithia kumanda na kwa nina ge kuya ikusio. Muno we nene ya ciana ndetesi ana cia kwa na withi ukona malwaya waku kuku. Mundu andabasi. Ndio nola warning wa kana no lawo. No lawo. Nye wathukuma yu na kwata 2 gigs wethe no nambe cio thukuma. Na kwato marafiki wangi lakini wethe ane nambe cio nywa. Titila depression. Mundu yuba ithi andu ingi manda gwe ya depression mamanda bala mo kindu cho kumcomfort. Nanyi yuna comfort ya wanoki. You need through my best kana wa my best ayuna ndio mwana mojukuku. Nisi no ngomata bya kila ngwadago. Na yuna matabia mimbia ukaunywe kuna shots ile ukome. Wana nyamaundo. We waligokini. Na aligokini. Masina anywa. Na ondo ndenywe no wenga iwende no nenga mbesa. Na yo ndiaza we kuke totomyo yo mama. Mamini to nena chao. Na anywa na kwata relationships ingi cia rebound relationship ni lokela with a we lonely. Mundo yoka ikonia no mwitho emwe. Dia mundo nyakwa ndikwenda twawa. Okuyuda. Ni mananye ni damaged. Ni mundo ucio ona ni notangu bwangwe. Na ni serious. Dia mundo ni damaged ni nyama ni damaged. Na nyina akuyombende. Lakini we balaki ubikanya. Na wezi yangu tibe mundu. Atuwela you careful no careful. Ndo tikila ko ndia ni tikila. Ni wezi wama na mundu wina depression wa muya mwithe na relationship ona kuya sawa. Ndezila sekele ngo wenda mundu o comfort. Mundu wenda mundu obya yemezo yasu chao. Ndezila sekele. Na yu twende yu ende bubune bwana mamitu esio kunena no kana mana yulu wa chance to mile cha scholarship fulani pe college itawa EduLink by that time ilikuwa affiliated na Northampton University la chance to mile mamiambia pe chance to mile Esther no uko kata ukatry no uko katry no umekuku ukoka na iwe thana kama minde ende wa moyoni kuku ekala ibo ya mwana wako no sioka mwana wako no salafu atia wathi na iwe thana kwa relationship isina ina rebound ya Nduku it was toxic ya Nduku no si tambeni ni depressed yu mundu enda to the serious na kwa ndikwenda seriousness yuna anywa yambo kuungona ndizo mutabya ninywete ndizo mwenu siwe kana we ndio kwenda na wisi kana nyenye mwili na akebuka mwezi niwezi tuambiani sina kwinye ndio kwenda kusema kweli na yo kana wisi nye ndio twawa na ndikwenda otwa wisi ni mutabya la wawo yu ayiwa wo yu kwenda we ready mana oni wake kana nini kuniwe na umigwa
ai mundu nonguni we mumile yute kuigwe ngai wati ndiza kwithia ai mundu nonguni nyombo meisi na inguno unde kwendongola yu ambongo na namboko ni ola musea tumaniwe ngamuya agweni ni kuniwe no ni boyfriend wakwa uko ni musea wagu ina mukunia wezi mungamuya agweni ni kuniwe imbe na no katuka siokeani asioka ndimwe ndio kutabia tu siokeani ni utabia ngweni ngwanda go frustrations undu wene wambio mpaka kiko ne wande ile ni thina nundu wako ni thina muno ndimwe ni manthi asia ni wandie ni ciana cio twetha nene ne thiwe na ka hard time pau anyway ngai anenga enough grace ila no kiena qualify la scholarship na nakwata kucioka Kenya indi ila naciokie no kanalika edulink yitha Ngong Road na qualify nigwa masi nasomie semester yambe ya keli nikana muthomo tu nomba ina nekala na my young sister sana so asomia what's the name of this university yitwa Thogoto tulikane sitwa my sister asomia ekite mass communication tuikale mwe Thogoto na yu muthomo wa thandatu my sister amba mucha ndu wa thandatu ndu tamuka atene ambie Esther mbona no trend yete social media umonde na mukulia what do you mean ambia ukwiso kwate simu na mweje ukwiso sisi simu yako na mweje ambia kuisa simu yako we ndo amba utele mayu wizini na senga ni chao na mungule ni chao ambia aveka ambia yewe sisi na hizo no umie kwa mutumia acha uzo ndo kwanza ni sawa mamu kwanza nuko ni support for information mamu nuko ndumia fair tuina leu tuisawa yu kwanza unanetha ni focused ndo naeka degree ya entrepreneurship na business and I was doing very well na wewe ya kwanza nyenye tekela chao maisha mago ndo we minded yes na kwanza I remember that time niwizi akanamba kwa tabia masi musi zingino nasi andoma musi tiko thuku na matuli mundu ngo niwizi ila mundu wese la maundu ni maito no yithi ya mundu expectations sia andoma musi sinapika Misi by expectations sia mbingi muno kulani yani ma expect yani to kenani tuko ndo ni wa betete mutiani cha so men balamba ukupangila na wisi no kanina mambe mekalondo mena inasio ketina pengwa kindu kithuku takwiya mundu ni failure already ese ni failure kanokona sia mundu ni failure pandu ba umumesi you ukethia nuko na wina we reject wa niwone ngona ta example nthuku wendo kazeta mwitu anga my young cousins Mawia na mewa ukarato mweke kaleta ngani ukethia na twana ni na ethie ni thimusi makanzi cia ita ni thimu so itu yambio ni affect even more nukona ngwelewa lakini tungianga yubya ni kwitha my grandmom weni wambumia cia muno pabige bandu ethe ona ndithi kwa mwitu nundu yani na kuna masabu ma nithi kwa my grandmom ngakomane na anduma muswingi na ndeto ila masambe yes exactly na andu asuma yama na kana actually I'm going through a lot of mental problems nina masilia ona ningwenda kwiyuwa yani ina sindu mbingi muno ningwiyiwi Anthony ukwenuka ithina kwanza ithe yune ndo ona no mukitombwika lakini wethe amo mende no mbonya kana you have failed lakini nyago wa kwete biuko imami wangwete ofucho na kakuwe ni wome yango lakini mami ni womesi na akambia mwana wakwe ni siuko kila yuko u ibinda yu my sister you ambie nini trend tano kula na social media na ndika Facebook basi zeto ya kucha nevi yana nikitwe kilimani wezi mdewe wa kilimani moms and dads and sense ukitavumite uwe kwanza wakileza weki wabu ukewata wewe nando bana meje wewe nondo akendo cho aingi muno bando meje wewe ingi muno ona kwana tu anatoa university watu wengi walijua sana nye yune thi ni kitwe ko no lo kwikite ana ndima na kuko bigesiwo ona ndia mana ya isudo account so you wikito business yako na kwanza headline ya the number 1 kamba prostitute from Makueni County na haki business yako bo business yako bu paambia kwa fake story business yako sieke wabu patu kana nyene onele naende Tanzania na kuna malwaya niko maana asemene lakini natumie nduma na musee wakwa actually niko thena waiye kimwe yandike tu yes you mwaka ni wa 20 cha 17 2017
So wabingwa simu yaku asisi awenda ni wozu katika Kilimani moms. Ibindela Kilimani Kilimani. Ya Kilimani akayuya ni yela ndiye ko. Ira wala kinyo tanona tandu angi mabingwa anganyetu ringizi twaza mujene ko ibinda nezi. Ni sanga akula ya ndiye ndona ndi ya la ya ime. Ndipo we oyu ibinda zunyo ya Kilimani oyu. Na namba si yako ili keke baba. Ikeke wabo. Na kwanza katuna tena sasa kwa sika laosha kuna isi atuikie chokora. Yani story fake. Na yuko anango. Ola wambie ku kwa nangoboyu simu ila yusi alikite kunisine simu silent nethi ye missed calls mbe wathiana na kendo ona messages au me wange mwa kuandika makambia wibitachambia sasiana niwe wana kavete ange muombea no tutume protection nundu wimo akangotapi na yu ya ni chawita mboga kilime kwa kula witha kwikita ba waisilia no we yu kinu chambe muno mpaka ikulia la namba yaku no no zinaoni no yuna ikumula bai wambe kushukwa ai my ex husband lakini wetha no munena no tsani we atakuweka lakini una ke yu message la yake ne thia cia WhatsApp ambandike ne thia ambandike yu ena evidence enough ya kuonya kana ndi musi kuhusiana yake yuno kwasa yakana ne malwaya yu iba we na ndwele we na we na ula mundu muka azuni muona ni mwato nakwetha makwikite katika mato nakwetha mambikite makwanikite mambandikite ni una akela yu na bingwe WhatsApp ne thie yu ambandikite yu messages umundu mukozu aye umundu umeyu ambite ena evidence enough ya kuonethia chao kana ndi sote ya kiasi ana we you simu wako atia waiki obozengi kana what did you do nye masine yeki atende nye masine ile kana ndo neki I think ndo neno nye neki na ambio liko kwa Facebook yakwa no say screenshots namba kwiki ya Facebook kwakwa and wono nie mundu onge ango ni ambi umya screenshots isu umya paingwa ala tukwisi olo kwenda kwiki ya sindu isu yakana na kesta iki umya you that is on a Saturday na watinda wako ma Sunday nati nina atinda Sunday isu my sister ndaibo na nethani suicide by the way ndo yuona bate una kunia masabu na kulia aibwe weke azabu ya alama kwezi nambo kulia oneko na ndio kuna yu nyakwa yuki ni chao yuki na kilio mubikia ndo ngi tuomba ka bikia na yuki ni kindu yuki Kenya ni majuni mama nayo iyo Esther yunya ne laba awewe kanomba nyekwa buti boyina abange yibano nikita kweyowa we nalika yuko tswania undu ngukwa nzia ametukie ono maluka nayo natopea solata ina chuo na diangrovet ani manane tizenda ndawa yacho asha no abikete yibo maka agrovet inde kangu kulendo kona ko commit suicide ko kendo kimundu ni dia ibinda yasa ko swania by the mundu no ndateka just it snaps immediately no listen ambisi oswania immediately wa than that also and then aswania you na make up my mind you tuko yungi na wachumwa sisa wakuni ukia na bado sisa kwani wesiwendebo niwisi ningi no young person ningi wening se ona mabeste chwa ka sleep over okulo ko sleep over yingi dibu ni nyoka we you na make na asia na sina mami ndo nandikona yani kabalwa na chao ninandikie balwa nandikinya wa balwa na siju balwa nya wa no kuithia ni apologize yete ni mwita mambeke sindu mbingi so you ona ndo namba mukonia simu kasisa kana ni ukamuthima kana ni withia abiki ona kare jesu ndinayo nyine ndo kitoko hicho ni betange ndina even a best ona mukonia simu kamweleza what is happening ma best tambe makweto ngule is this true you ngule is this true you know mbese umundi marafiki ala we na mumasi maikwese ni mambisi makona skando yakupa aje le mailo semba bala we ndo makwesi yes yumundu alika kukule is this true mundu zuwe what ndakwenda ku justify so you amana bandi na mundu ndina mundu ni nyoka aggravate wathima uziise mama na ni mena ne ndicenda waya chao nina confidence na mundu kwenda commit suicide aho rema sendo mana ndo isa kwa asia noya ndo mundu su confidence ila we nayo you athambi oneza weke ndo kutheka yes na neba kaka lipstick nesa na humala kongwenda nini kongwenda kala kifu na choki kwiki mimi niombe au kaningwetele na tweme na kwithania na na thia aggravate ni mena ne ndicenda waya chao na minengwa na nakua na noka nayo numba na ne kalapa na nambisio kuna masabu lakini ase ndawe na tio ninyo na ndili okwa siza kubana naweza kuka wazi okawe weka no unesilia bado no unesilia yuna kabalwani wandike yeyo mamu wa moya beke 1 2 3 nalika kuisia kusili nini nalika kule juba hai pala ndo takwiki akakanda ba
aina masi yangu tabia kwa sio tu kondis one ya na actually kila likana neka ile una newe wasia waambia Esther I got you nyina sasa ya uswe engai ndo baba isi sawe weka no bike mwisho na newe ambepo ya imbingi muno na pisola no bisa watu anatwakwa no na siana isi akwa na whether you before wayo zwane yona yo mama ninaise mamie note mamie no kusubia mamine waaminie kuijenga awe ningine chokela yukipo siana isi akwa ikato yusi ya malila yakwa malila yinyakwa ningewesa unenga ningine nise mamina ninye kibisi kuitwe nina my sister lakini noni pisa wasiana siakwa na negwa wase wimbia Esther I got you. So that was your palayuma ndo mavi that was my turning point nenye noni na kwa tweto wa mwingi na akoma na yuna akoma na amukie kendo sana nasio tuko na nalika online my sister ndaoka na wewe esi mwina apoeti yundi ti umanda na wewe sio ndeta one na apoeti simu tambe ndo calls ya imbinge na your sister labda ujaribu na kwa toikifiki the calls were so many au mewomongo ni asimu ni namba mpya messages musingi vite ni kindu yano na kiuko no sekeleko nyano sana alika you online kino sana sio tuku na ile messages mbingi lakini ube mundu umwe na mwithie online amba ndi methaka nyana mwandikie kana ni mwambandikie ndo twa angulie ni kata masasu na mwa ona kwanza ndi na mukani ndiye ndogwa ndiye ndogwa obesto wa Facebook rafiki wa Facebook angulia niki na mukulia ndo na manai chao na kulia unezo mbona kilimani mamsiwe ambia tineso kuona nanye na mutumia screenshots nisi nendo amuprove yani yue kangonye ndo we yue thandu neso akangotabia ndo we you mind yako ya kila mundu wanze sisi ambia ambia this no more ino kawaida nanye tuambisio nena angule wenda yuwa na mweli angule we upangita kukwata na mwelezia yani hata kulia we bangita kuyo hata akangotibe step ya mbele loke wa mundu suicide wale tambo mukulia mibango ile inayo we bangita hata you are serious we you kana serious ingulia unaona mundu ni mundu somete nya ni mundu wese mundu ma suicide mundu you eventually nela nesio kosoma mundu ma suicide vaenda au ukula sia mundu ni ya mundu ndokeyu wae ukula ze wenda kuyuwa wenda kuita ikana ndawa tata witumia mbinu yeba akakutabia kule na yuyu no tho yenda wisu angula siu akangula na yuyu ni wamuka yuyu wenda unyo sasiana kwandapia kumbe sailo kune kumbe anikweto ni keep busy ndokeyuwa yes hai yu mundu kwenda kwiyuwa umukipia busy na makulu yaso ndo ewamo yoyu ilo ukwete kutapia nono niweze ndo yuwa ngina kwete kuchat na nako kumbe yu ni ewamo yo ndi mutapia ndimu ya kwanza kumbe we numbelewa yu angule na yunbe na osiana no mina niena sio unamjana mwezi na wakwa ni twana chau anyway twana ngidhani esa kuopen hapo na mopingo kia angule na nichokla kwetu mwenda kuyiwa na motabia aikwe so tongo yetu motabia mondo yu within na yu ila babiki mondo within ila babiki angulilie na yu wenda kuikato yuna mwani na isukulu lakini isukulu onandise ambia uniti yuti ukwacha ku ambia yumba nyothi skulu na itu nena ete namba yako na monenga namba ina ndie skulu ila na ndie skulu mase na asiasia students ngona andwani mesi kila kindu jonze mesi ni malwaya nondo imoni kila kindu jo yani mind yako hapa imondo ba kwanza yona nitete lecture uge ni lecture ngewe mkule wendo isinde we wewe ndene kala ni nyoka ni kwa masi na ndie skulu Monday actually I think I went for that 1 week na then lecture na mwa ni dean of students na mwenye ambonenga break angule ni chao ai musungu angule ni chao eto ni call na mwa ni call ndo isiwe ndi kumbe na ndi azongome manya kilimani mamsibende na mwa ndo isi ambia na motabia ambia nimeumandia counselor ende na kisoma na mwa ambaye kama na mwa ni stigmatized na mwa wa students hata wanajua ni mesi nyakana na kwani kata nambo tulia ambia ni sawa chance kiopo endo tulia kangu nenge chum ni mwe yumwe na wisioka na manyinyi ndio sioka na kumbe akili ninaona ndo kumbe ano matesi
mundu later niwe withikile sio mana students sute sitesi mundu no niambie kwiyiki ya stigma nyamwene nundu wonie yukila kindu kiendie chathi kila bandu bonse wa mana wikite ne unawaya sukali musi ona kila mundu wisi good wana no kuoneka no samete kila mundu wazani wisi kana yisukali usi anye kuma bwinde ola mundu wakotwe so nena angule yo bangia na mwe no kuona yunga kwata mbesa yu na mbotha mababe sister wakwa angule wendo thamenya ba na mwe abandu bangi bandu pate mundu ko saizi no mumamia kwa wonze ndimwe si ona kwanza profile la wikite kwa Facebook tiyo ona masito la witite team yake nesio mana ule itaron na ni mundu tena bisa pa ni mundu wikito ila yekite la so we chat na but I used to feel safe ne wamo yo did chat na mundu we mubingo kia kila kindu chonze chao ona atio mukuli hata watambia masito makwa nwasume na andikite pa nanye mundu ila twa kiana na mweleze nendo thama chao na open hapo ambia ni sawa nani anga support na thama akilika na 90 mandela nomba ka west na kwata ka bed sitter tumeambeza wa thama pio na ndumwisi na ndaendo na mukomane na ndaenda tokomane nulu lafta na thama nyabu angule wenda kuikata na mwene ndo toke wanzuke angule ni swala kumyo kiwanzuke na mwa yes nitatafuta ni keep busy ananga ngilimbao mundu ndesi masi mundu sinesio kwa na after mwaka mwema we modelo na no yene kumomanda yani ndimu ya mwana kuto na imo kama moto komane akaambia nendo manya kana wine tha ku wina mundu caring kwa undu kai soko sakendo ona withi unyonda pase wende tonywa ngaino kutumia guardian angels yakangotapi kumbe la wase wanda basi Esther I got you nyene sio translate later on usio yongai so for one good year niho twesio komana na bingo kugambi sio toke wako wanzuki imbesa ngamba utangambo kunywa nathini jama trace indeka west nyene thanile ku gaenda nganywa ngasioka enu akangule sana sende ngamwe asiana na kosina liu akandu miombesa onesi siana sio sawa si safe sio safe kulasi besa iwithi we winywa ndio ndinywa nisi ni kukawa na manda marafiki yange kila time nona mundu mbisi na mukati yao undu nona mundu nwise bala numete nwise maisha makwa niwethi anye by the way so kawezi wakamba ikalota rafiki ono nene kala ni nyoka ni whether okay you ni woki lakini woki ni rafiki yakwa alafu ndiwise ni kwati rafiki you know tunene you andu alangi kumana na mona andu strangers andu koma na mwanto no nena inye kumabubu masinye nasia ngaini mwikiku undu after that wendi unambisie mundu ni wambisie kushare tutorials ambisio share YouTube stories ya YouTube siando meselite sindulani selite na ambisio kukubinguka kana kila ni undergo ni depression na ambisio mana what I've gone through ne they were not traumatized na sindu mpinge na ambisio binguka akili na kuma bubu ndi unambisio ku undergo therapy sessions online na ambisio kwithibia na na ambisio kuchainde wambeza kuielewa na process yakwa ya healing yambelele yambelele outethesi yuandethesi process yakwa ya healing yambesi hapo ingawaje ya rahisi ya rahisi nondo it was very tough ndo si aisi ndo mpinge mwezi mmoja online trending to family na yubado ndisi la sindu yubado niona maisha mako my life is a wreck ndina purpose ya maisha na kula naambia ba wewe anisindwa yungambe yani a lot tupesa tulongo ati sio kwata tupesa tu nini but after mina ku heal I think na make a decision ya kwa fully in 2019 nduna niomie kwa mtu neka kawa west na sio kwa musikula kwa mathe unaokiena ambo thindi financially nundu na tambe na hiyo irresponsible nundu nisi mundu unokuonenga support but kitonywa bado ni nongu ya nongo ndo prove the point of ni sawa kula kuyandu isekupeka tana kauka moment kana imekona tawaindi nai kuno milano ngithanga mwana genye ni sawa bado ngatumila mba asondere na sendi prove cha tukula good no kwate ndi prove a point ana utete okay bado so you okay wamba kuinzi ai jamaa huo hapo support yake na yana ni wale support yawe na manana athinde ayambo mbia yundi manake la wende senita Esther and all that nyana mboka na mbosi okamosi kula kwe mathe na mbothe nangio bubu mu sindimanda strategy siana jo sianite siano isomete na tunasumbwana na my ex tena tukumanza
Ebyo njani weseju tambe watwanie kwanza nginapa kwati amukana kangiwe wakwati ekebeti kuilobyo kwanza yutu inene obo wako parenting akambia aite siana usiuke kusiana sukulu siabinga sukulu ngaiwawo ingambo kulya we yuyui mbambia hata mbena lakini babi kabandu nyenasi anyway aithuru yotwa na tambe wethi anya njuswani otwa utwa nai network ndo lakini twatu kwake nimaendie namone nibabi kibandu nasi akanitikile hivi undu yaene hivi na munengeziana na sia soma ngangi yako sia soma sia binga sukulu sia vyo makethia na sia sioka wewe anya kwanza ni sawa lakini kumbe wewe vya eona nyao eona wendi wako eona wendi nanya ne ni wewe wina alikuwa mkule yuwe ni watu anie na no wembendaki kana wonie nani kwa kuya wabanga nambo namuyenye for information ndia twika kiu cyane kitu na ndikeso twika na namwendo keso mbona ni akibeti kingi ndomba kinezo manakana no komanza kana bena ni ndima naona singine senga ona ndima ona no munde ndia isomana lakini ni kwatela wonyo siana no amanyene ngiko na communication ningi siana ziendio kwacho inya ko ewo wo lakini ama mimi mindi na ondu na bado mimi pamoja no maende ono kopikasuo ende na subscribe katika channel kitu cha Thome wa Mawia na muthonyani wa umuthi tuna mada mula twende na utumwa vamwe nake esa wekala watunga ciana na wali kama isha ningi wambeye ku you 2018 yuyu ukitothela niwone yanga ine ndo ninge breakthrough ina ngaye thaye mwiki kunundu 2019 yakwa yambiye onese yambiya nai na nebono kienetha na confidence na courage ya kushare my story na ila no asio kilobi na asenyona na ata mutumba bora tu kwa tambesa nanya na kwa to mundu to no ni wambe yoshia na marafiki kana wambe yoshia na nyenya isi obalanga athi uthethela kani none na isi kani sio kilobi na balango ambe sio theitha ni bongo ambe sa kwikata kushare my story ndu yuni na abo aketau na hili biyundi na tau you wewe ayu sawa ni wewe kunambe ya kuielewa na nete kila after now those therapies na noethe you kwanza I'm not ashamed of my story ndi kwiyiwe Anthony kwanza wikita yu minena ni kito minena kwanza kethani ya mundu aija ndu sikilimani moms nona ni kitu ku yukethe ndi share story yakwa andume ni me relate na nitunge ngemo biondo na kwatio rafiki yani host na mwene ngeta imni kata ni stabilize nyina athio gikomba ngo sana sio tumitumba oloke wako anzuke ngaenda ya onota na ndio no kwata support ila na kwata na nambe sio share story yakwa na nende no share story yakwa no kana asie no nambe se chao group ya kwa mask because you know masking ni kwikia cha ndo tunekia kwikunika ono tunekia mask you mask yesu no sana asia twikunikite muno masi iloko na nditheka ndikonya sema ilino kumbe nthini ngesa kupingukia ono kitotelema yuna form group ya WhatsApp whether you nina weta mitandao na asia ina group mundu lawo ndo kubatona kwenda speak their mind waka ni mask alike group oneso na kwanza andu mo kama yengi muno whether atu na sessions ya ndo kupinguka nanya na ambiso share story yakwa you out of group unesima wabona sio kwata mundu ambia Esther ukabena ka TV station ke bandu ngoto oshenya story so 2019 na share story yakwa ngina no kwa kwitha ni discovered kindu mwe wa na 2019 so you esuni kuisela bayu katika WhatsApp kuisela WhatsApp na actually social media no kana kwa na bingu kaindi through Facebook na ambisio share my stories ba Facebook na kwa undwa okay ndo ai wise obingwa now that ni company ya maundu ma mental awareness ndia nice obingwa ona ndia ile wa maundu yani ndia inela confidence ya kwa sana na ambisi organization ndia ina confidence yesu but ina share my story na wethe na ile wa maundu ma depression na ile wa maundu ma bipolar no kana ma mental illnesses iba sito tofauti na ni mpingi na na mundu yutakwa after experience la na undergoye ino kiena atu na kindu kita wa anxiety na panic attacks anxiety disorder
kwikala witelemanga nona landu mogamaka ni thana thina wa anxiety kutele mamana kana panic attacks ungono na mundu wisile tina wa kutokukuna ni thana panic attacks kana ngona mundu muko kuthina kindu juja ile tonthenya muno ngone nukona kula numite kana atiwa na effects siva effects isu na plus ne kana no nethiwe ni ona trauma nundu wa manyundu wa kuna wa mamina yake undergo frustrations yake differences whether ni na affect wani sindu mbingi yuko nyela no kiena ela wani mental health na ela wani some of these illnesses wambise yuko menenea na ambisio menenea na whether ya mundu na okapala ni ambelesia no ni diagnose nge ya mundu we na thina fula we na thina fula we ni thina nikina na nundu ni naeletwe some steps la mundu to no take ta first aid mundu ato no tethe kata ukamatethesia ina you out of that one okina recognize wana akeli methia wa US mine organization yo ya mental health yuma kwa through Facebook na maumana through what you akaya no kiena alikuwa group ni yo ya Facebook ana alikuwa group ni yo ya Facebook whether ni kala ndi post group ni su yo muno ku US mabingo to organization yo ya mental health nela moni ndi post muno medamena interest nakwa no moyani approach ambia state kwenda bingo organization Kenya tuthe tuimanda mundu wakwikata worana organization ino tuyisikana no tunene kindu chambe na miye wenye ndisomete ni psychologist kana ngasome asindu imambe it's okay we'll talk na tuambisio nena na mamambio ndimona kunenga tuila twa ku print t-shirts to events to host to events or to within na 2019 September people in the official in the yuma confirm no to bingwecha no to makabingwa the company tukabingwa organization ntoka mabingwa organization maite branch yo kuma US maite koko na kuma buno nase we in the ya breakthrough ya kwa indi pawini bo maisha yumo kiesa sawa you ambisio manage now that na ambisia na ambisia operations manager na nundo organization ya US ya nene ya ina ya manager yangu na songo moka ambisio mana director na akangotabie no nase kwithana kibali nundu ibinde ina ndagwe ya depression mathangu makwe mokiema certificates ya kwa sionde andise kolasi ai ati mutume wa baby seka na nyona ndima naye kangotabia masi so ndo ine thangu na yimwe jene thangu na yimwe komanzo kwa director wa that organization jene thangu na yimwe nenye na isawa na nundu ndi apply post isu twendikana my boss yosiambia Esther ndu apply ite twenda wa apply ndamu ya mwandi na mathangu ambia CV we nayo andani na mathangu apply nyena apply nyenilika na interviews sikita so online kwa Zoom ando ma university mo kana bana ma degree ando ma psychiatrist ni organization ya US para tuambete kwiki obisi yakangotapie wewe director TC to nini ana make them my interview masina akoniwe simuni mlolongo ndithowa manana wewe ni qualify aje newa naenda kitu interview wanandieza kana ni shortlisted na nea wanane ngo the next 10 minutes I prepare for an interview 10 ulike you online inilike online Zoom ndika na neye kibeti cha kila cha ndeya manana na malu kinenge mwana ndike busto kwacho onene ini no sioni weki test nibeki testima na alikabo na nea kidu interview bo blank ndese kilangu elese nye na ka interview na nyanasi hivi ndo ya inethi after week out tata nikita tata inde ni kuya September niwende you ya wa confirm yewe inye nethi ane nande kwata director organization isu yani utene thango na imwe ne thango week interview na university nini ando ma qualify tema ka over qualify na point wa na netungianga imo bya nundu point you na likilende na enroli wa kusome University of Virginia na somea online na ka diploma in mental health na nether ni exposed sindoni mbingi mono ina no ko twika ambassador wa mental health under the Ministry of Health nainde kuma bu 2020 yoka covid ya kationdo ye ndo kwaendie kindu chanzo kanze kiasi okanthi ningi twakona bya wai mwingi muno
na whether ina share story yakwa ikwena no na kwata support ando mo kitamo no kuikalania whether to rescue ando ingi muno 2020 2021 ndi kendo mwe wa nana ndo ma directors nini ma bosses ma kwa MS yoka Kenya atu akomana na sindu mbingi tweka 2021 mwe wa nana ba uni boinde bethi wona o maweku makiwia nundu wa organization ila yaikuwa ya na plus organization ye ba Kenya ya branch yaba yanza na wethe hapa yo na mathina nundu wa kwithwa nwese Kenya we wetete body yanza betha na mathina maingi muno ikindu kaboka register kitaba Kenya kuyo yasa ni branch yanza you wethe ya pe licenses cia ambesa mbingi muno ndanona andu makwa mamu abandu ba kusumbwana na serikali yako kama na money Kenyans for information yakangotabia lakini ni masidi matuike citizens maba ma US ina last year mwe wa na wakenda pa windi ni wende yunya na umieba nendo yumo momasi waka mametunga mwingo lakini mandia na experience enough matia ni exposed nende kumabuyo yuna ambisi initiative ya kwa indi unmask community community. It's a safe space for mental health to deal na mondo macha ileko ndola mathini tu na kuma bubwende kubalani bikite indi tinyo ningai ka imagine ukela ni wa give up pala you asianye na I went katika groove it imagine keke na nikene yowe agini kaino atadisia sisi wa manza nene sio kosa siana nundu yu ningi na tukithwa director andi anengwe musala maisha maendeane sawa maisha maendeane inye nona no isibe bandu bika okethia ukita kona ndo maitwa angali ngona nyenga ni chao kaumia ngali vachao lakini wenga hiyo ambukilia ando ala nona wa maimbuthia nisika ne mambuthia ondi manaka ne mambuthia sia kana mobo lakini ni kwate ningi tio mona lakini ndu ya watu eke ndu kala sasa azimo wa maumi nyena ekeiye na uwezo wa kuanikia kilimani mas na mekeiye ndo unajua na wekala na wo usuma sia kangu tabie hii wikala oyiwa wo ndukabwa nyena muye kanima eke na make peace with my ex na namuya hadija I made peace with him na namulecha na after all that you went through we mogo ni make namuya nganya twa ikala you marriage yaku kwa mwathimea yu mutwano wake na ndukathinie kibeti no kuiwa undu wambiki na muisia mwathimwe na muyaka musi yueki omwita kana ni through simu na kiti omwita twekala nde twanywa chei ndo mukia na mwe yunu isi undu yuende yeneza wetho na uzize no kuona na mwe ndo kai wewe ndinenga na story ndo tuwe wanenge story ino no yesa undu ikithia no yesa unenga purpose nenga ya mwana ngameshare na ndoka thata na nyendie enemy waku ndia wa muya china mwayenge wana mwa bina pure how was it were you ni jao ona mind yake ni wewe yani ona ngo yake tembea ni lakini waambie kila kibo we nikalainisi kana nina monengi siana na that is the most precious thing ina na mwendi kwa sio no mundi ngatwa wandu itha na thina ambia ndi say itha na thina na wa mathimia mutwano wake na mwathimia chake na mwene na akukobikia suo ayo yutu inena nwisi ditwanena lakini nini by the way sio twa last year ikulu ini yukete ngukolikana nwesi ofanikiwa so wa muthasiana mwende yo munenete wa support ni wa support yasia na acha jenda support nundu na east wa une kwati nene kwati so wa mino mwita mwatani setwaze babikie mwisho twatani sia ende yuna mwe yu ila mwakomanie kana kwa parenting ndo kwenda nundu nini sitwekea kwa parenting wetha wimbenda ndo uzizie ya kindu kini chana kwanza ya naso bankie ningi naenda kutukai chundu labda wano ete ndo wako byubisia one kunu isi depression kuna mundu kethe noiba kama utamayu kwata mwe nkoluka chao nene thina akina igo wana kabito na kenda ya leo kwazi ati tusiongene so woka niwese yufanikiwa yu akwata mutumia onge kana wa amuye mateso ala nonie bae kale nene sio fanikiwa you organization yambandikie mundu lo amekia graphic design either wa mundu ajua masoba sia website ma graphic design obukanisa pa katika that organization
you ni diaspora returnees but that time I Qatar na yula yu abangi osioka Kenya nuni wesene na akasu amia yuno nini ngusioka 2020 ngusioka mwinenge namba ya obisi ku anengwa namba yao anengwa namba yakwa na yu inengwa namba yakwa whether anu watite story yakwa na whether wena akia yendo osioka yanga yani I think no tamboya wabo ya sia enda mundu machoto no seto na kiwe manda mundu wana wina siana na by the way for information no kiene than stable mundu mukanuka ake they dependent ya kwata mbezo ke thio na ndekwe ndoto ya need mundu nye na asasi anye ndikwe ndoto by the way na yanga inga inye ni ready kala ni chao ni nyoka lakini mibango yanga itha yi tofauti nundu mundu nilikana pepe na interview na BBC Swahili na ono story yakwa bubuna comment chao naenda ndo yes yo kaju 2020 okay asenwisi organization isungu weta anya na amwe ningiti osio ndo tutembele nikubabuti okutumia no friend request ningi ukunena kumbe USO ni pingu kiambia by the way yote ni kuonete nditangwatete kutwa ai na mukolia wendo twao wize kila iwamoni kilimani mbewe mukolia yuendo ambie ni story yaku yonde kwanza unandana ngebinda ambie nenda kutwa ende nisiokie na nimanda kebeti na niwe ngotwa pa hiyo na chando tu ambo tumando nacho na muyanu isikana na muyani na relationship ko ambia it doesn't matter isuni kutela oni mundu wa ready na actually onondo we ya mundu nenge time ndanenga time mundu ya mundu actually nenge time number so an introduce ye ko within less than 14 days itwa komana na ndo na ye na the scam nyenu isi nyena musisi but I think ninonye some seriousness ndo chambe ni wamba tiite na confirm na my bosses ma nduku kwa mbonga mile yani weze la maunduni maitu imagine na waka wakoma na in less than 14 days ando la chambe ambio ngenga nwisi yu ambie tu pay event ye musingo ndondwai ula no kiena mnani wisi organization into komana nayo ani watete story yakwa mugeze no na wisi story yakwa na oko bisine na nethi ani wisi na my bosses na nakule my bosses ni mutumie mundu eta ambia yes mambia rafiki witu munene muno support witu munene muno no tumandite funding so far nethi ya kwanza kumbe mundu ni chao ni mundu machua ni mundu wisikie no kuiwa na una aguzi ama boss nto try through ni madam na mwani wisi mundu we akweto ndabia 1 2 3 the kama no my boss yambia na wisi ndapo wangu ya the serious nanye na yuna na asia ida jamaa uno ama the funding pesa ila tu ya wama kwata sisi obo wa network sisi obo wa connection nene sisi ngaleko ya network na asia hii wende anomba mbia nundwa lakini witwete anyao witwete ambesa ole wene musio kwa ma proposals nanye kuma within those 14 days yo ambie pe sister wake ku the US na menya chao mena function no ni kata no na company wena marafiki make ndo yeye na marafiki yange maindanite nene dha kwa msafara kumbe function ino aendie ko introduce kwanza this is my siamu itu na manania na akyo yu naye na siani ile anendo mutwa we na wendu izi kana yu watakancha mboso kwanza tuambie uko lakini wambe iteka your diligence kama ndatohanite alafu my boss sema nengela confidence yakana mamwesio alala fulani yadhije ni mundu mbati ite social media na kama nobo organization itu na inela confidence ya uti mundu inondo but nye muno actually na asia ngale ya chao niwise kuandika proposals no kutwete ya funding ndo my boss yambie proposals ile already ni wewe utumite sikata si fandewa yuko winye tuambio bakosani yao ndo kuintroduce na mwe bangi ndo naambio senga yu we ndo okete muno na actually wanda apologize ambie wananji so kwa sorry lakini yeye ndo so aniende ambio weta ambio weta we na inde vala bange to yasiani history the rest is history onandi so dewa onanesia kuikia ningu dewa mothe na wapika nondo ndia ikia otwe siki kamba to ya si mambo thimu si maka manane chao tuma simu si kele mathi mama nana mania mukulia no isika na mwitu akwa ndenda otwawa amwe nini sindenda otwawa lakini ningo mutwa
hai baka yo mam ni wa kwise mami nera kwa ina tabite mami ngamwe mami langa amesia mbesa kana langa akwata breakthrough ya maisha none siana sia kwa ningu ije thia ndoka atwa u mami ndika atwa we kanise to ndo no character development mundu no kuna wakasi we eko relax eko tuli we so Esther Nduku okakwata mpenzi ina kwata au bangola medho imonza ala wa bangola medho ala na bitilite ina etikila kundwa etikila siana ina tinyo maisha masonga nambe na Esther ngekwatia mabinda makatika Facebook ya kunongo atia inaona awandika kendo ngakolia is Esther okay ndo atalebe story na so about those panic attacks unandike to of the other day titene mono so na aziza ngakolia as much as no Esther in about mental health awareness is she okay you can ndoke mwana kwa pege ndoke mwana enda kwelesi andu kana dakitali nowa onake dakitali no wala we mutwe dakitali no kwata wanikua na kwata nikua no golyo hospitali no kopita ai ndeso bita yu omunde nditona kwambisia kuita andu na ndiye yandu nyinjizowa niene courage andu kendo kita wa speak your mind nena kila kiba kingone yako kimotwe na it is okay not to be okay kunya nene tuiye kwitha ni a good example ya kulea kuya siendo ba ngone yako undu ni kwatwa ni panic attacks na anxiety social media nende thacia nundu I type and I mean not type confessions ila ni sawa kwata inbox ni mbingi muno nye kindu chonde kiumdhinya na isi akanikikia ebu I set a good example ini siku ina bullies ini siku ina a lot of criticism kuna negativity but enda kuone thiando mi ni ninye ndiye sote kama mundu na ndiye fanya kwitha ni strong when I'm not strong sometimes ni tuika nuendao nzi ni nenda ndi getha ndi okay na ina freedom ya express you freedom isu ya express ni ando matena yo na niyo yo wa mundu niyo tuma mundu oza kakanda akesosia good akesosia na mundu yoyote wesile depression peke ndukita wa relapse kwa kisungu yani no mituko yekata uisi okay na you undu nikana wa would we cause okay itayo onde uwe tabu yu wa relieve wa relieve ka one that no siju so wa kwanya ni ambassador na mini kumanika na ambassador for mental health ni ambassador wa mental health social media kwa ndi tumia kuponya the good part ni kuonya onangina the bad part na TikTok kwanza nitungianga yupo ndo no TikTok na mebingwa na niita wa kimani TikTok na ambisia kuika to skits bau na bado nika trainings sia imports endo nika mundu mengi muno masi kutetheswa kala mena matena Mawia mayouth mekwiwa menthi mundu okani open up ndima na mundu ndo no mutethia ata umwikia bana chance organization yakwa ina programs mbingi kama na mundu ni program ibando no mwiki yakatetheka yuko unye social media ni mitume ata tool ya kuonya ndo you can speak your mind and tomorrow you wake up okay what a story yunyeta kwa yumasi umundi ngamuka kwa chengewa mudi yakwa imbone thete ndi sawa ono nande kabungasya umundi ni wo umundi ni wo thini ungamebando nziane ninyo niwembu kana ni ona baby ndanathiwe na event by the think ni mwako ni nethiwe na crying festival yeto arboretum na yoki andu inge mono by the way cry and hug festival nandu mako mani yako ona ndia amini andola mokie aume aka na nozio na announce kana ningu ikia cry and hug festival you just come there uketu hug na tuyiya wina kindu kuite wakapu yeah wendo yu na moka aingi byo na mambia Esther tuwishike akakini wika akindu cha muthemba to often aija muthena arboretum tusu si arboretum andu mbe wa maana 3 plus na no ende yambe ya keli no organize trip yo thiuna na manga musu waki bado cry and hug trip twende tu tukathi tupongete story kama kaambia Esther kangu tabia nyamani thinete Esther ni okay ngakwithukisia na mimi no kwithukisia ndio hug ndi kwa yu icio ndo
yue kayungu ngwe kana ndabika mwiso the hope yue kangotethe so ndo nakweneza ile ba we you katika trips ni wenda yune mutumia kana kuyu nenda nake ni very supportive no ni support ya mono lakini kila nitungeanga mubyane kwitha ni wokie understand kana ni natiwe na this malanga yuko u nitungeanga mubyane kwitha ni wokie ailewa o maundu ma mental health ingawaje onake no mundu withito na frustrations yake cia maisha but no so far no kita kama ndo to no cop ndo singino na mukeni na panic attacks mbingi muno yuta twasete inya kwa kaambie iwe nai na little panic those panic attacks na mundu ina panic attacks most of the times alite kwekala bandu ebingi abinditie weka yukwa mundu utambito mbele wano usengendi mundu we na tena behavior lakini we letwe either yiresi mwana kokop na the same cases with watu wakona bipolar yu mundu aminoma na condition yake no kopiana kenesa mono by the na nundu yu na ingi andongi mathena we ni bipolar maima na kana ni chokyo yes na kuina bipolar cases mbingi site diagnosed by the way na mundu ucio ajesa kwiso okukwa nundu achao wa nundu wa stigma wisi mundu ina mood swings yakwa yinenga mood swings yakwa kitako na ninja elemete na no nithili wa mino kwelewa chuka ambo kanona kwanga relax yukwa mundu na bipolar kwa mfano mundu ucio na mood swings o yuni mutheka ninge witha mundu wimbie tanda ni wimbie na we si kwa mundu tekwelewa mundu no mumena ulike kwa sianganyetha na attitude wili ko munenga stigma ndo nake we mwene no kusenga ni chao kila kiki kandi ni wakwa wa so you Esther mundu wenda kubikia nundu for sure ndo mesilete maundu maingi muno na niligana kwanza pindani isu ya covid we had a lot of cases si andu mo wanite nundu mundu uzu uyo nathelie na ndazo ye kwikalamuka na ni ukie babe muka tindo toni nukegwa muka ni wiitie tindo toni nukegwa mume ni wiitie ibabika bandu wethi ama chief ni maratie kwaza mundu ela na thina ni ayete report kwitu andu ba kuyuwa but whether bado cases si yolo muno ibindani ya covid kuna na so many cases na nene zeba mundu wethi aenda kwasia the Esther uana kabitu ni wesile through all that na umela sawa then onendo nena na Esther ni kana ni mandekano ni tethekecho katika organization ino yake so utono kwatikana bana ba organization yakwa i social media i Facebook Unmasked community Instagram Unmasked community or the Twitter Unmasked community YouTube Unmasked community pe namba ya simu yibau pe email yibau lakini onenga namba ya simu inaonenga namba ya simu nundu email yonala mtraze meushagoma yema no wa email namba yako ya simu ni 0792 098 679 0792 098 679 so muno wangu ni direct ukanena na Esther kana ukamwike katika group isi ya WhatsApp ona ti group then wa organization yakwa ni kwithwa na free counseling services we have different counselors we have a psychologist na a psychiatrist umwe wa kudiagnose at the same time ni tuite partnership na Mathare Hospital ko in case mundu aketha nini lakini case zile critical mono ni schizophrenia psychosis nda muthemba taisu itukugenero ryande ni wa counseling free 24/7 ono other we tata kuna simu namba saa 3 cio tuko no kwata mundu okunenya yutu yake si yakuni critical ni yandawa ntukurifa hapa Mathare ntukurifa Mathare na tuitha na follow up ya kesi yako ina tuna other programs tunaleta wa kikao program twikalandhi na ndo tukethukianisia you then wa kikao program nipo kuna be festival ingo organize that is a kikao as we walk twende na kuthi safari yitu tukaitunenete na kikao program wanto twande ni wa maskulu siana situ ni city test maundo maingi muno siana ini akango tabia ni siku hiyo ni amaundo kwa umusemasi na zine na mwikilete okile no yeza kwithia muzinde tunaenda kwanza another case ya last month kana imagine kano ni inyanete mako sana nako kezo ize school no kuigwa aya siano yithia nikambi kana kambi cio tumia drugs musindesi
na kumbe kwa kana kake tumia drugs nundu pesinduke kuona na nike ku affect watango chongo kebanda kindu cha kwikara choka relieve ko twitha na cases mbingi na twasia ekatuka twangitha nyao kikaoba sukulu twatwa kikao sukulu ithie tu invite wa maskulu muno twatwa kikao program skulu cia ini ciandika acha twendo na mwikando kandike citwa yaku andika kila chonde kiukoya tutuka tukekala tukaisa cases isu na tu advice management ya skulu kila malite kwika na at least kwisila program ino sino nete ciana mbingi citetheka o makanisa ni ino nete teenagers ingi mayuka kula tui ngono imwana sinaenda kuwana maybe ciana ciendolika ganyi siku o mayuka and so much aya tunajitegemea program then wajitegemea program napo tunenga na trainings skills cia kuitegemea ine sio sobya sabuni nyamwene ine sio sobya shampoo na babidi yene mande survival skills by the imasi with ndiko mananza you skills ine tunenga ando nene import ya sindukuma China koka ngo kuelezea mundu wa import hata ani baba mundu kwata supply hata ni biashara iboto na kuika na tu support from somewhere ondano mutumba yanukethia either depression yaku yeteto ni kukosa mutu wangima Wemoni matuno kwata imbesa no kwata chao no kwata mutu wangima ina ndipo ile apeo kikao bayo free counseling services you either asindusi ndese incorporate wa at the end of the day mundu su ni lazima atetheke so kokubi with it you kwati ando kuma ibindani lawe mwene wapo no kikuma kila chako thena cia akili yako wa ndeto cia muthia kwa ulogo cia icio itwe ndeto cia muthia ni kuya mundu kana ndukabindisie maundu ala winamo manda mundu nene nake na baima na maukwi no kewa wabika mwiso unmask tu batu utethesie na ethanye ningu set example ya kuandika mutandaoni we andika ona wabuliwa ona waumangwa paiko saa estangi me kuona kiu makurita utimonene naku kunye ni thandi set example ila wona anti andikabu ona singine ona andike kindu undu ndienda aku nesie kwithia ila weyo na nyawe serious and maiza ko approach niwe sikiu we seti kwitha we mundu serious muno makaukia andu imeukukia bemda ne seti kwitha ni very serious no andu mayiku ni approach lakini ethwa ni free whether mwana nawa madina kanga kali sana mwana nie umete no mwana wa kuandikana imo gambo kabwa kwendo nenge wiyo gambo mani kabunga yuni kanina cia maundu kethia nina bingwa anzia cia kila mundu wonde you inbox yakwa ni thwana mundu manager messengers yakwa you with andu ingi bumoka na ma issues maingi pyo nye ukethia ni mundu approachable ndienda kuyiki ola mundu ai ndabikika nenda ukethia na kana kala kalikile Facebook no kambiki ino neyikia too serious mayesa ku open up lakini etha ni mundu approachable they will open up na nito matethese ona ome maitu makwati cia kwiyuwa kathia mundu meno wona umusio ku social media kumbe mundu si damage ni wa kuyemo mundu sio yoke ikuya Esther kangutapie yona baba tiele iko bingukia na mundu sio motethia na after some months kwanza mundu sio yoke ikuya makekatiwe ku na mini yuko ni tukatio na kwenye karejo na moa ome mama open up inundu nisi mundu meyakete kwitha mundu ikikite kwitha mundu strong mundu utaiya it is good to cry ka umeona mama iye ni sawa ya na maitabika kila kingo tabika yakakubitha kwa that is what we do. Thank you so much ndo tutembelea ku Thome wa Mawia mundu auziaiti lau wa mundu thima mundu kuzizo na ndaikia kana bezomo wa Islam ndoni aso but we thank God ndo akwitha ni womeisie na woka womela and that now you can talk about mental health awareness so thank you so much ndo tutembelea asante na kwa kuweyu utuiloele ndino wa channel iki niwo andu meseleta mundu maingi muno thayuni o na pela mai amebithite baya piloni makomete na nini sino kwithia utuiloele na bado wina those suicidal thoughts wikalo kasinini kabanga kwa no unesilia ukeka masabu andu makwendi makulele nondu makona hata failure ndogarata ukongo kila waileta kwika ni kosa itambia Madam Esther bana ni wailese story yake na asemba kani watuki ambassador wa utumwa kana kunene ya maundu asuma uthini wa kileko ndogarata ukongo ndogarata ukogweweka
namba ila Esther wanengana myose makonesimu mubingo kie edani kuya eyanake lakini ndukarato give up sisi zana sia kuila sivo sisi family yako ndukendegwe ni umatia na thina na ndukendegwe ni kuyetuka osam gelekani na story no ya Esther. Story ya Esther ikaunenge vinya ona wakuendea na kwa alamu katika mitoano mwende na udhini yabo Esther ni wawetakana athini na abika mwisu na asia enough is enough na au mala na eka maundu maingi na yazoko mania na ola wake yuo kweli na hazui talk no wawetakana aendele so nduka athini pau etanoona maundu maya so ndukekale bumba kwa mose ukwatani depression wese kuyiita osaitambia nena na Esther nikana witheno wa gutembeza ndukathina wiweka ndukesile wiweka Esther epo nikana witheno wa gutembeza so tumwana yake kwisila simoni yake nikana withi ni wa gutembeza ende na subscribe katika channel kicha Thome wa Mawia na maundu maingi no kuikia bina withi ende na umakwata nyeni ta wa Mawia wakomaniana video yoyote ya Thome wa Mawia please like comment and share.